Talaflava o talafou le radio Samoa le leas fareile. Walapata iane saina ele ise maketi mo tau mawha le samia ia pani ilo lātua tunuu, Japanese seafood exports. O le ngā yoi ngau pitura tamaide ua whaeroa mai Peking i le mataupu mai ia pani e mafua mai lava i whamtaranga sa whaia re pāremia fōu o iei nei o sāna e Takaichi, na ia sauno ai e ono ngā yoi iane le militeria ia pani pe a whaia i eise fuafuanga e whaia a saina ia Taiwan. Wa si dia nei mare vai aso whai ane whaasaralau ngā saina ma ona ofisa whaasaralau e whaasanga i whaamtaranga mai de pāre mea ia pani atoai ma whaamata ua whai ane i tūranga tauru te mau ainga. Se i wangana o toi whaafo i saunuanga i ala te mai tai pāre mea. Whato ato e amata i le amatanga o le tausanga nei o na awina atu i saina tau mawha mai de samia ia pani e whaatawai. Au leo o toi whaata e le taitai o le aleise maketi o ia oloa a ia pani i saina. Wa mai ala ia lapta inga i le whainga malanga i le vāo atunu e lua e pei o na tu ina tupo i telefo mua mua a leo wa whaasaro solo ane i tau mawha le whaia iai o lapta inga saina. Australia, a mata le aso se fulu le masina fōu o te sema o na whaamamalu le sā i Australia e whaasa aita maiti i lalo le se fulu ono tausanga mai le whaongaina o le social media. Wa ave ma le wha mamafa i au nanga lo wha ngai ia pisinisi. Ia wha atino ngai inga umai mana o mia mo le wha mautuina o le sāle nei ma le le mawhai o na tatala o ni accounts a tamaiti i lalo i fore se furu o tu sanga. Koe mai le malo o le sāle nei o le urua i whainga wha avai fōlea wa ngāre rua ma mātua ma o tau la i sao lava i le whai titia o le mau wha whita auli e mai se lava i le wha nau i le wha o ngaina o nei au nanga. O se suenga na whai ale malo i le amatanga o le tausanga, na ilo ai e iwa se fulu 1% o tamaiti, i le vāo le se fulu lima tausanga le mātatua, la tau te whao ngā le social media, ma o le fitu mai le se fulu i la tauia, sa iei le avanoa na wa ai ei ini tūlanga le manuia, ma winga i lunga o ia o nanga. E se fulu platforms, e au fia i le neisa, e au fia i le Facebook, o le Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, o le X, YouTube, Reddit, whapea le kick and switch. Whai mai na urufale se waa o si pai mai Lucia i o ngā sami o Pertania, ma whaasusulu a lātou leisa si pai late o le militeria Pertania. Whamtalanga lea na whamtalane le whailau tusi o le pui ngā Pertania i le CNN, ma whaero ai ua whea ngai lea tunu o ma se vai tau o whamatau. Sa no le whailau tusi o le pui ngā Pertania John Healy, o le vaatau le fosi a Pertania, sa anga ia ne mata i tūnga i inga le vaa sipai lea mai Lucia, e whaasusuru atu i ei lasers, ma o se tūranga o tu waiso i fua lau whainga ruenga i se tūranga le matia. Whaero mai iai le fia o le ofisa o Lucia i lontona, ma le whamtalanga o le vaa o lo oanga i ei talanoanga, o se vaa e whelua i o ngā sami wha vaa malo, mo le wha tau teia o suenga tau le sami. Mo manino le fina ngalo whaadia le whaila tuse le pui ngā Pertania, po o a lava ngā yo inga uma o lo whaia Lucia, e le tau fia airo lātou lango pea i a Ukraine. O a whairoa le Elevated Culture Foundation i lunga le lātou i tū lau le Facebook, o le whaamoemoe o le asoatai au i le Elevated Cultural Festival i Mount Druitt ma Liverpool, o le a mai moai le atunu i whaafiafianga mai anganu ese i a onga e lua se fulu au fo i ma Samoa, o le stala mo le whaamoemoe. E le ngata i leo le a mawhai fo i na tofo ai so se tu ainga o tau mawha, ma i atunu o lo o awai, whaapea musika ese ma whaafiafianga. O se tasira nei o whamoemoe te le sini, ma la whataunuina le Federation Forest Reserve i Mount Druitt, a mata te tala no whangai le awhareiwa le tai ao. Whairoa le Federation, o le nei whamoemoe se whamanatuina o le Pasifika, a poliki ma nganu ese, ma o se tau mo whainga ia whamarusia le tūpulanga talavou, whamarusia so tanga tau le anganu, ma ia tutu whatasi le community. Tala mulimuli mai tonga, e to balu fai pule fou o whaatatu ane le pāne mene o tonga le mai ala lātou whai ngā pālota. O i unga ia na whai roa le komisi o whai ngā pālota le tunu i le pōna pō, o whai roa i o le to ono whai pule o sui o tangata lautele, People's Representatives, ma le to lua mai le ai ngā tupu le ato e le to valu.
O le palemia o lo tausia le malo le teminei Dr. Isake Eke ua toe whaatuma wina no fua ilo nei tu malo mo le ispa inga ina ua malo ilo na i tu malo. I te tonu o tonga e vaivaina le palemene i sui e to asfulfitu o tangata le e palo taina e le lautele o le isi to aiva e ato i eile lua sfuluano e whiri mai e le ai ngā tupu i seisi fo i whai ngā whiriwhiringa. O loo whaataria nei le whiriwhiria o se palemia ma e to tele o loo manatu e ono toetura i mai Dr. Isake a leo lea o le sa vea mo ma palemia na wha mamae o hoa kawa mei liku so valeni le o toe manu malo mai fo i le no foa o lo naitu malo. Tala nā mo le nei fo i asfreile manuia le whai ungar vai aso whaasoi foi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Sunga o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe fwoi mai lawa i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā meg ma pa ukawa. A o le me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala vai aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampania le City Car fua tusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e ho foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car done and said. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i la tau e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Say goodbye
Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Goodbye, Joe, I'm gonna be road down the bayou. Oh, my Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Oh, jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Big guitar, filled for John and Big L. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. So we are, I feel and it me manaya. If I'm a low mo, fa'ala vela ve ai pese maya. Oh, matata tape, baila ala a million na ualava. Una sauia tapa atofa uala valea. Fia teles fata olo ai matata. E tau si pele le olo va e fa fo matangata. Si sa olo pe yo se meo fai mo oe. E telefisi pa una patapa a telefo imamo. Oh jambalaya coffee pie file combo. 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Oh, big guitar, built for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. So we are, ta feeling it in manaya. Fa'angalo umau, fa'ala vela vea e pese maya. E matata tape, maila ala a miliona ualava. E puna sa we are, ta fato fa ualava lea. E fia teles pata ualoa e matata. E tau si pele leo na va, e fa fo matangata. Sa olope ya yo se neo te fai mo oe. O telefiso papa una patapa a telefo ima boy. Oh jambalaya, coffee pie, filet combo. Oh 'cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Oh big guitar, filled for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Here we go. Oh jambalaya, coffee pie, filet combo. Tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Big guitar, built for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
Say I'm on my ile ofe, how to find in a
vi fianga mai ya pesa champuni le dinga ngole oli fa mai ye my darling yo e po fiel me o ye oe wali ngalo la wa mi o fa fiu lo to e so ye tu te fa fiu le wa tanto wo le mai le fa ngole dinga yaso ja if je fiel nga to fa talo fan tu le dinga ngole tu al radio sa mol programme o le Gagaifo Faiva e Michelle programme o e mal tu la fono ja if je fiel le wa mo le tanto filo ingele so ja ma le sunga le santini le telenga ya tu mo vao siki a shua le matanga al wengo leo ya o fai fu sileva ma vala e ma le sunga le santini e le o le tamio le ya e fu le fai mo fo tu e le sunga le santini e me se vo ya le fionga ya le atawa e o solie tu la fono e pion solie fo enisi o le malo le tunu ia fa pe fo inisi o le matanga al wengo leo va talva tu le telenga la sunga le santini la telenga tu mo vao malo so i fu ma le langi e mama ia sai mo no ia la to fa fu boa ia pe fo tata wale so sala ni fiafi me sel pe la sila sul tata utru mo tata fa sala longa ne fiafi ma tata por kalam fa kini ngalo o le wa ni va so kala ni siro makua ka ko vala vala wan me o fango mai no lua sala o kere kadia ko ngi so ma pona ya va taile tu ma wol malos o le la fo ia wa fo to ino la tru ya malo ya pula lo fa le li usa wala vasia le la fa kala vo le ngau mo lo le anta wala fo so la Samoa yo pa wana no ke ka bo fo o le ma fa inga lo se ko mangi o le ma fa inga lo se ko mangi ya okay do o nga fon kon kupe o heli nga ka wa be selo nga ka mal bla vale se lingo la me foi le que los wafa ia que ai wapa ua tu lo va fonga le ku ai o ngi fo ringo o le ata o le lang sama o langa vai o le ona foi le wa le do ai malo tu pa te le tu mo fo ne va no e felo ia foi si leve le to ma futa fo lungo le tato a por kalami ia fa te leve to lo vai pesulo tino molo se fo la to ino tato tru ia o le vanga ma komisia la sunga le risa tini au teilo ia fa te o le lava mo wantu le maita ia na lava ma lo si le sunga wale to ino pa ia ma le tato tru o le tom tanga luenga mo toa papula le masina ni o november ia mi se fai ngol na masina u tona ia tu mo va le o le vang papila kanga venga ia fa ia so le mele ia le tom tanga e sa o le kala ko inga nga failo na tari o fius ko inga fa ko fa ko ngulunga ka ai alu ka mi ki failo ngolo pelo martala to ina vai fai de mero que fa ko fa a wiki fa ka ia me o que fai wa ele me finga e fai ia sei au mai so vi ngalo ele me o popular ta tom tanga lu ia mata o to inicio mata o pu tu mo va esele ta o vai ngale se le o eso no ele fa fine nei mana tua fo ia tato por kalame mai ele am tango tato por kalame lua fe sumaliva a lususi o maltemine nei e telo temi le ba tu fa fo to ngale tunu a fai o iai se vaenga au nanga le mtanga luenga le tau tamali i lau sila po o lau va ai foi po o lau foi mai mua mau langona ave lau fasea mari ave lau fasea o le vaenga tau o le vaenga le o la le tele sa fam tulanga iai ono le o ilu mo le fam sinonga le folo fai su enga le ni komisina folo i te minei ma le mtanga luenga leo inisio vaenga o lo afia i la tou sa ave mata i o le tunu u tonu lava i tanga luenga leo ai le vaenga pa e pito siliona ta ue te tauna sila i le tunu mai o te talo i le tunu a sila nei i la tou leo lo fa yesu ngal te min nei se uma numa fa fungo al tatu tunu o i la tou sa fa au lulu ai le matanga luenga mari mari e lo ko fa dulu em kanga lu ngar kaimi ngai o le o fa yesu su ngan tanga lu ngal le ia o lalo mai o la tou nei le o afia i malo fa tava o le tele o uso ma tu fa fine o alo ma fa na uta mali o le tunu ele ia se vai ngo fa le tunu la ona antunu e sa o ele tantu wanga no foi le wa fio fo ngai li fa mis wa fio fo la ave fu yo ai se
o te tali tonu i le ngono o le atunu. Ona o le lang kasi mako ulea. Matanga luenga leo leo. Mari. Talo le atunu. Mole. Awana i a vea vaenga o lo tutupu. Ma vaenga avi ese lo tali tonu. Mari. I le whatino ino ngā luenga matanga luenga leo leo. I te mire nei. E fwere upu le lenga o silango make a le ua whale tonu le leanga i le lolo. Silfia i le tempiano tau le temi o sola. Mai le toe pōmalai, o loo iai fo inisi o alo mawhanau a le atunu ue le ngata i Samoa, le Pasifika o tātou so Māori fo i pālangi mainti mai lātou. O le alo whai fo i susu ngā mtanga luenga, o nonisi fo i o vaenga ua le lei e whatina ino ngā luenga. O nisi o i lātou o le sasi. Peke sasi, pe ua e whai malau mautinoa. E whai asu usu e ngā mtanga luenga leo le wha mautinoa. O lo sa o se vaenga o lo e whai o ngā ruenga. O i se vaenga. Manatua, e lua vaenga e taun sisi le tunu. O se sasi o se se, o se mea se se ua whai. A ele i whai ama se wha mui moina. Mara sirkula whongo o whai ama le maukingo. Mari. O ila, e iei vaenga e su e il mtanga luenga le mwa atino i wha mautino le li. Mua o wangi koe kupu ua a ua kaunga kuni o ele koe le tauna i toi a unga le tunu mtanga luenga le leo tolu. A vea maa o onga, a vea ma le sona. Mo le lau telo le tunu, o lau la talo o i tunu mtanga luenga, o lau la talo le tunu ufa mole mole. A vea lau lango. A wani a vea i lato o lo o a fie le temini. O le ue luma o le wha msingonga. O le ue luma su inga mtanga luenga. Ku ula le vaenga lea. Ai a mai pea lau lango i alo mawhanau a le tunu o tamali ifo o le tunu o lo mātou ngā lue whatasi. A wale tau si eina o le file mu, marasaunga le mu o le tātou tunu. Mai le teimina manua nea ia whamatalanga ia maa fia ele matanga aluenga tumarwa. O iei se mai tau fuilele le tau matanga aluenga o tau suia tu maanga le tunu uile ile tau matanga aluenga. Ia, mana tua aile i o le kaimiria. E se au wingo le tunu lo whaatino leo lo a fia kerenga na saua ma wha ori ma mtanga luenga lelo. Peita ia ne o le teimini nei. E la ua kilo. O upu lafo le tunu. Malangona wha alia o le tunu. O makwako o kelea. O le tali tonu wina lea. O wha tupula ia. O wha tupula ia vaenga lea. Ai pawale o lau talo tātu ma lau talo sanga vai le tunu. Koe sila to ai vaenga ia. Ko pea le vaenga. Ave kou la fonga la wari ia. Ia, wangi la vefu whanga le whai misa. A mai pēr lau lango. Ai a whaifo, le la koe waku tātou whamanatu. A whaifo e kesi la fia Samoa o iese vaenga o le lei ele au nanga alu whatau wa ele tātou tinu. Mua, bini me o kengia, ma lau whaikionga. A lua, a velau whaikionga i tonu mtanga luenga leo. O lisi tāu o le vaenga lea. O le tātou whaafisoha. A mai lau langona. A kongo ese lau langona ma le keiminga o whai ene ngā luenga. A ese lau whaali wingo le vaenga lea. A tātou tala noa. O na maua leo lea. Maua leo sa. Lua. O lau ia te tau. O lau le kalango mai kia. A e alu sa oe ave lau whaasea, ave lau whaitionga. Ave lau li poti ni tā ngā luenga. Pe a whai e te sila fia. O le tau te maari ilo fina ngalo. Isi au nanga o whaatino ine le ngakawa. Au te leo ni tā ngā luenga leo leo. Wala upo monia. O la wakiru kiro i so le a. Ko kiki aso umale usa wai ia. E nisi o whamtalanga wina mtanga luenga leo. Mai i whamkalanga i sau ia so uma. O le whaatupu la ia fo le nā. O la ngona le mautonu ma la ngona le taltonu le tunu. I le matanga luenga leo. Ai mankua, e le o le matanga luenga leo. Ua ngā o se vaenga o tangata la iti. O i lato sāwhainga luenga mtanga luenga leo. O leo lo tupu i vaenga ia. Ia, Michele Vole, a matamil tumtumunga o le mtanga luenga tumarwa. Sa o le a. La se tala o le tau foi lele tau sui ai langona. Ai mise o tau o le au whenga luenga. Wa o tau le whenga i mantanga. Ngā rira. Ala wari e lunga pe i ngā rongo foi lunga kesi ma. Makarkala ngō foi lele lunga le tample vole i lato. O le whautuanga le o lo ave i e imata mai te o le mtanga luenga. Whai pēr ngā luenga. Pē whai tio le atunu no vaenga o lo tutupu. Auangi i a vea vaenga ia. Ma vaenga e ke fiu ngō fie ai, ma vaenga e sui e le whaatino ino la au nanga. Walupu mungi ia, e muringa i a susu e ngai o lo whaile te mini nei.
A o lo iei pino tau le teimu sola. O lo iei lato le umakukuni man mkanga luenga. O iei lato fale puipuina i tono le mtanga luenga. O iei lato o lo fa solo pea i so enga le mtanga luenga. Ona ua leo nga tusa le fatino ina le ngā luenga. Ma vae ngā leo lo lima teita ina le mtanga luenga. O la fautonga le atunu ufa moli. Fa kingo lo tiute. Fa tino lo ngā luenga so sani mtanga luenga a leo mua. Fa mole lango mtanga luenga le tu sai fatini no la tu tiute. Lua. A fai wale fa maungi la wali ia po oksisio mako. A velo fa sea. A velo fa sea. Ina ia le lei. Ma fa le lei ai. Ia fatini no ngā luenga mtanga luenga leo leo. Lere, ya, ma lo fa, tai ma lo fa so el di fia tu ma va. Toi tasi le vai aso. Ma le weekend lo no winga toi fulu epe toi ivas. O le toi o le nei ama sino nove. O na tato o foi le masina. E fiu al leo fa kua kura kala ya luna ko. E fiu le tula fono vai atu tangata. Ala ua fai alo na poto malon tomai. O aso fia. Ta ole. Ya atonu nai na ia le antoanga foi le lo tampena ngal tantu mtanga lo. O ani mata upu na la walunga mai le nava yaso o mai le riva yaso o le ave ma fa fita uli le tau wa tau tu ma le tau ona. Va ai lau holiday pay umar kongi no osara. O lo va ai le mtanga luenga. O faisi fa tupu la ia o le vainga le o le fatino ino so nga tu la funo le o le kalipe fale ma le fa nga ina ya pinga aggravated robbery. Faisi fa tupu la ia le vainga la. Lua o lo mawalunga pe la fa i la to lo fe o nai tatu tabali. O le pol ngalen tanga luenga le o le sivanga pito silinta o mai tawina tanga luenga le o le wa makanga du forvanga fo le kalipe fale fo le e alu i o le fale nga o i o loa. Alu i si fale. Man tu se sivanga aggravated robbery. Ma le burglary. Burglary o le kalipe fale e tonu le sisi o inga o i vanga fale. Aggravated robbery o e masa o pon tangata e o vako masiko kasit kangaka. Le o feo so kongo fale o lo supermarket ki fa nga ina a penga e fa o le manua. Aya ai ve i o lo. O le o vai taimine o le tausanga. E ko ke le fi fai me alofa. Se ale fa ka so me alofa o ke ka de pede. Le fale o lo e ave do me alofa. O lo vai ai la wa tilo ia matu i potio mo wol vai i ve status. O le ua matana sa ulunga vanga. Ram rate sa ia sa kau poli e tato tilo te. Ua kau le eir vanga lea. Man tua foi. O le vanga lea sa ke de wha o ngā ka vale so a ir whalo loa ma whai ia so ngā tūla whana peita iani. O le au koe foi vanga lea o le wha o ngā ina au penga foi e wha tino ai. Ia so ngā tūla whana. Vanga o matiru tilo ai. Lua o luna tolu. O sa wanga lavi e tono ainga le fu wa makan ko e so so aku anga lunga. Ona o vai taimi ni o le tausanga. E le ngata na mana mi e le selini. Ai sa sharing e rava. Mari. O me alofa. O ainga fai malanga mai fafo. O fa la vela vi masani o lo kupu. Ai misi e markongi ngol fale mai si vainga. Te le yo vainga o le lo vai le tunu. En tanga lunga le o le si vainga. O man tuol vasolo ni. O le vai asolo nei e le lo fa mana tuina ai. Ma fa ta wa inai. Le si la fia ma le fa itete o le tunu. Ila ko fa se it's a fraud week. Le so sfuma le fitu si o le so fa mai le so. Lua se lau. Ono sfulu 5 milionga. Kupe nga lusi angi usila, tangata ni usila. Ila ko fase le sulu masingaru. Lua se lau? Ono sulu 5 milionga. Sole. Mai sila ye. Ai tate no fo mo te mawau. Walo sili ale tulai, mai ia tumuno. Fa fenga sau ka fa vale o e marua ko e malau sili. Te le yo vaenga se manu man fa fonga le tunu e afu ai vaenga ia. Mua. O lo to tele la to lo fa yala to fafta wa inga ilungo o tato penga te failangi. E me se lava ilungo o tato marketi lo Facebook. O lo to tele la to fa mai o ka vale le sfuru li mafi. A le upa uo ki a o li mafi. A mai sa ua feti pose del ka vale o ngi sa ulis kanga ka efi. O inga le lusi er se ringi. Nga bakuole a fa soifu. Fa soifu. O le si vaenga u fa la ua tiro tau sangande u fa tupula ia. O le faile o se fai ngā wō ilungo le upenga ta fai langi me stanga tele fi wā aia.
Ia, kulo ulu whaafonga le tunu ulu vaenga umpu tātou māseni un tātou tala noa. O na whaileo nisi o winga whaale manuia i lunga o penga ta whailangi wa mga o merika kala. Munu muri ange whamelo kaka ia. Me sili ale wa ia ulo waka i o lau si vari po. Ale amaia le se fulu wafe pe fi afe. O le awhaasa laulo waka le lunga o penga ta whailangi. Le alo lusier ke le kupe. O le si vaenga o lo vaia o i la tau o lo o whaia ngā ruenga o lo o mana o i ka ngaka e wakuku pe whaia ngā ruenga a le whatino ina. Lau whawhare, lau insingia. O i la tau ia o vaenga umaia o leo lo o awhia i lua se lau ono so 5 milionga lea. Leo lo lusi. Tele la i o penga ta whailangi. Ea o le whautuanga la vei e la tunu. A ma whaionga e whakauinga le o loana i ne New Zealand. Po Australia se me olo yelo ainga. Whatau ne New Zealand. Halu sa o le whale o loa ki sila iai. Ba ai le trade me. O le trade me e se re ka u o le penga ta whailangi le whaftau inga. A wai mau ki ngō a secure le lei. E maru pui le lei. I whaftau inga. O le Facebook. Ia, e ere kai mea le lei ai. E ere kai mea whaane le lei ai. E whailasi to o te lo le atunu o lo o maua i sori ngā tū la fona i lako. Ke whiwe wala o e murmuriang. O ia wherika la. O ia wherika la merka. A e vidi me ongu mera ngiusila. E se la de tā ua vanga. E ni se tā tō tunu o le na walau mai. E le i whaatasi le vai asole nei. O le ua mang whai oka a le o savadi le ruar. Ko ruwa i asole i o mari oka. A le ai pero pelo. E iei le vaenga e ono so o le vala mai fa pe kongi mai se afeka la langa le ua fa le tonu i le va e fa te vaenga ia o ila le ua fa ta waina i le tonu une nei ia le fa ta waina le vaenga le o le puipuinga o la ko fa se ia o le si vaenga o lo afita mamti na matua vidi marka ke no ke fongi me o ke le yo la pidi mai le a Faiva se lau o se fulu le kongia e mana mia le fai o le vaenga lea. Wo ora le poi. O le kero mai fare kui fai ko. O ki fia lua koe le ua anga vidi mar kampangi ke fongi se vai leo. Lau interneti le o la po a vaenga. A vakuno le kupe unga fase le le atunu. E tā ua le atunu. Lo sila to ma fa amauti no le le. E le o se vaenga tau fase. A ele mau kingoa. O te whaftai le tunu lo valau mai. Ke le yo le tunu lo walau mai se fa mon o ke lo mau ki ngo po se kau fase fa ngo fi kape loka poloka li potin tanga no ngare o e se te mi mo na vile to isa fa le tupe ya te eli tu man va ni o fa mtalo ele ya ele o se fa couper fa telefonti a wa le si me na le se ni yo ta tanga o nai mo sa le fe auto stu si e lungo le telefon fa mai e o le fia vakula kupele ai le anga kaunga mai mua la kupele kongo la kuskupe e a o le winga na la usipe ne isti mo bona vili to se fa le tupe ya te e le o le long ia o mo meu fa mtala ma tu se manuel vanga pitu sili no na ta o ile tunu a fai o uma nga fai la o kan spola so te nga tupe se fa le tupe e le se me la ko vili me fa kupe ya ki oi ai a fai fo e vini mal fale tupe ya te o yo fa momo tala no e fale tupe fai e de avaku ale la olwa ku kongolea o le ofisa a lui to tonu le ofisa e fisi dingia se tangata o lo to tonu le ofisa te no fa sanga ma fa mo ki ngoi o e te ave o fa momo i lungo le telefoni o mai mo ki ngoa o se vaenga pito sili le nga se ia vanga na se umang o a ule video wa le ke numero far kupe o le ke numero al company o vai o le ke numero o le kise a u vidia la ngo i dole o le vili company ni io na nan fengo vei ai se a o la fu e masar salo company po o ska ka fa se pele e ai la facili au mai e na o e mar company e lo kati mai ngala e e ka unga e via a le vili mero company ke o o le si vaenga o lo to tere la tunu o le vidi mai fo o le wa malo i le 5 milionga ai mai mo la ruafe kaluango malo i le loto inga ia ka mai mea la i kire ko mo se kupe au mai ia e le te tau una fai al vaenga dia mari e se le tau o le si vaenga ia o le fautuanga la vaia mo tina matama matua
o nolo tu pul vaenga lea o le fa awo mani ali ipo tamai te la vo lungo lo penga ta failangi o nei ai le o le fa na no i la tau e fia mafuta i Ia. fa pe mai lo o le wo fia lo ko vai oi au o le wo ki ka ko mako ai ngo le se kupe ai ai la fo me la se kupe fe ko lo tu o no winga wo ye ni me se tele fa pe wo tu putu mo va fa sko ki o ka ko sa ka la wo le o ka no ti fo no mo ya marco inga ia la ole na tu ale o tato tu mo va a mangi so le pa ko se tu e mo mi se se va io ai le va mi fo io ai le va pe mangi so yanki ki nga ya le nga mangi so io alul fa sa su e alul fa sa su e a so nga ponga la mangi so se tu lo wa fa fonga nga le tu ia le la mo wa lo la mal ko nga fa vale ka fa vale le o le me o tu putu mo ia o man tu o le vainga le e vala o mai na la fole i tu pe o ye ni se le tunu e vala o mai o lu se fulu ko se fulu wa fe sole ku pe o lusi ai ia a o tangata tau fa se o le la ka la ka nga lu nga fa tu nga me fa pe o le ko nga vainga le fa tu ina le tanga lu nga ya lu va ai fa tu pe fa se fe tu na inga po o ani vainga wa mana tua e iai vaenga e mawhai ona tu tongi me whare tupe i atu oi. Pe a whai loe whai ala tau fo isu e ngama mauti no ai. E le ai masau i los kau whasir vaenga ni. O vaenga lai. A wala ke whai e pe arua ke amaro ko rua mo. Ia e ver kupe leanga i los kau whasir. O le whamsi o ngai whai le lum ka ue vai vai e luo. E se de tāu o le vaenga lea. A kako kilo whai lai ni usila lava ia. Sa mo le whafonga le tunu. E oi ka ngā kaulo kako whewa ai ai. O kau whaasese ia. O i la tau o whai au nanga. O le au ka muka. O le au whai erikise. E o le au whai ta vale. Mari. I la tau ni o lo. O nolo to tele la tunu o lo wala au mai. Ngā awere ka vale whai. Ai ko aku e piki merka vale ngam fa menga li maselau. Au ua feri maselau. Ai le se mari nga fa. Se mari. O le singa meri tu mo. A fa nga e lua ko sui sua. Nga sui nga sua. Mari. Ai ava fela pe lua ko la sui ko mai si me ai le so io e na. Ya, mana tua e se le tau o le vaenga lea. O i la tau o whai au nanga nei. E te tau ona whaai loa i la tau i ona ta avale nei. E iai le whaale tonu o le ta avale. E iai le vaenga. O le kakau unga sui. O le a whaai leo le vaenga e sui ei. Ko u lea i le fina ngalo i la tau i unga ka avale ngi. E whaia le whiwhiringa i oi pele ei. A whai mai i oi. Ana fau tuanga la vai la kongi. Vai se kuskusinga se mariringa tustusi ki kilo. Po wava e nga i ole asui. O le upumoni. O lo i aita mari i o le tātou tunu e le o wha maoni i o la tātou tiuti o lo whai e le tunu. Mari elo. O le anga sui i al suau. Ai se i akure le fua suau. Umako i runapako ia. Here i sui a. O le anga sui wha mama. O le anga sui ta ofi. Kele o le anga sui pau. Ai wakue o pau kua iala. E se la le tāua o le lua tala noa ma i la te ona pisini sine. Whai mwene ngā lua. E o whai ngai whai pisingisi. O kau whase se e whai la tunu. O mga whai le ka avale e whai le mali e nga i au le la kongi aku. Mari e lo fina ngā le mola o kupere pai asolea. O ngā kongi aku leo repiti. Whaakari mas whai pisingisi. Ala waru i Samoa le koe sau. E se le tāua o vaenga i e sile tuto ai le tunu. A wane i whase se ina i tātou. Mama i mau wai seleni o ngora ko fasi. Tia le meri tu mo. Ia wo ke fa ko la ka. Le sau nei tangi mai o ruma. Ia pe sau fa me o se o ka vale. O ka vale nga la wo se fa. Ia ma ai o ke popo kala le. Ma le upu ale. E mau ano la ku pe vai ya so ale. Ia o sau lo la. Nga mo no na ia. E lua ku e kuri. Mo pika i ko se peiko. Fai inga vea. Ai leo sa kakaruenga. Fai inga vea. O ia te fautua ina e wale anga wa yaini si o pisini si o valo walau mai. O la ula vea fautuanga ia i lato. Fai ska ko malien kuskusia. Ku iai saingi oe. Ku iai ia waso perusu markasi aso. E te tongi manatua. E se tau wal vanga lea. Vang momua. A wha pelu o whaia kawani. Whaile man mali e ngā tustusia.
Ia. I lalo le malinga kuskusi e mwhenga kango e kusi ai. O vaenga uma sa whai o le tāwale o mea ko kingo ia po ilingor company se ia vanga na ua uma unga kokongi. Le pidi ako. Wai le whaingo fi a. A whaido na le wha maungi. Wha misingo ngaro la rekati. Mari. E se le tāwaro. E ofu ila ia ila tau e ona tāwale nei. Wha mauti no e malamalama ia ia inga. O le tau maari li inga ma company. Inga ia wha mauti no le lei. Kava oe, sefe oe, wha pia fo i lako. Ina ia le leili wha tino ino se maari li inga o lo whai. Mari. Le nā ta ue lau sauna ngā tumuna wha. Ia le me vele lo le kua le mele. O la waka kū fo i le i le check-in. O ka pia kau ka ringa. Mo umanga spray la ka pasi, ma vani la ka pasi. Ai ia ngai pidi fo i e pau ngai sala fo i e rei kongi. O la se fautua. E maruru ingar pasi ka uai o. Ia wa le bele, o le bele na sa ui fo i fasala la mua pe wa fia ka usanga ka ruai. E makafire, ia le vari o le pasi ka uai loi maka. E makafire vari o le pasi ka uai loi maka. Le la uru le umu fa mingi fa nga inga. Ia, fai mai singa ko ma. E mauti noa. Ki fiu e ke kangi ni malai vanili. E fa fo i mea e me malai vanili. E ke sau sa o i le ka kosila. Ia. Ke malo lo le tula in fam sinonga la so. Ala ye le wala fo le fa fita u. Ia. Fai la nga yo inga pe o ta o tato por kalambi fo ni vai aso. Ia. O la uma ta fai yo. O lo walu le siaki e fa mautino. O lo kilia mo o lo kilia mo lo wingo. Ia. E ma fai ona e alu esi atu mala nei atu. A fai le. Ia. E ke sila fia, sa i se vaenga sa e se tia i le tula fono. Lua, i e wha amauti noa le lei, e leo i ingi au sala e lua e le kukongia. Ia. O leisi vaenga, wha amauti noa le lei, e leo i eiso kusi sa i tono le mtanga luenga le leo male wha msinonga. E ke leo ngofo wa vaia. Ia. A whai sa e nofo wa vaia, a e te leo mauti noa, po ua umapele ai. Susu, i tono le mtanga luenga le leo e siaki. A fai o e se whaatonu ngal whamsinonga i ate o e re ma whai e whearuai. Ia. O le whautuanga, maloro le lei i kongolo la polo mo, e le ma whai ona e whearuai. O le si vaenga, a whai ke si la fia sa kaunga e alu whamsinonga a wangalo. O le upomonia, Ia. la yero ku se sai o. Pe a whai lea, na whaatonu ina o le whamsinonga e ala mai le lo ia, pe e ala mai ntanga luenga leo, pe e ala mai le kusi samangia. E ka kauanga e ku, ai a faila o e sira fia kere ianu. Mau ki ngoa o e beno ta ua. Pasi ka ua le la ato wele o roi kumur ka kose na. E ese le ta ua wha mauti no le leo le maanga lea. To e wha manatu le atunu. A fai o le e se fe se se inga po se fitu na inga fo ile vao o lua martina po le tama winga va e winga le va inga le whanau. A o le le aru maweka miki. Wha mauti no le leo o ki dia le whanau. E ma fai o nao ese atu mani usila. E se ta wol vaenga lea. A wai ke waku i o le in malava le a fai o la wai se vaenga i le whaatanga inai e koi wha fo i mai. Wha tino lo tiute o le siakim wha mauti noa o sa o loko lau whea lua i wha foatu o ni usila. A e kere kongi alo pase sim whai alo puking te malanga mo ne vei te mi o whainga malolonga le tunu. Malo whaptai tungona vau. Ia, o ani si vaenga, o ani whamnatu molpa ia male manu le tunu. Ile anga tu le whai unga le vai aso wai. E olo fui le whai unga le vai aso. E iais. O le kau ke koko e ngewe, fuka koe fo i mei fo i le vai aso fo, le ainga. Kusa le whakane kora inga la koe whakau suka la e moi ka kosina. Mana tua Samoa. E whaisi telo poloka mtanga luenga leo le la whaatino ina a mata tu le te mire nei. Momua. A whai ke sila fiu a watus whaatonunga ia te oile tauna e te whelo i stava le whamun mole. E le kakau. Onga e koe whelo i skava le. Aise a, momua, e ke kūle whaamsinonga loka oi. Lua, kosor ka avale. Mau ki ngoa la e te lele tupe mai te lele a fianga oi malu ainga. E se le tau ol vainga le. O lisi vainga pito e silion tau o whamun mole Samoa. E kakau o ngā whailau ngā i o ingar kei mingi. Ina i e tā pena i oi malu ainga re pui ngor saunga le mui le ngā tai tutonu. Ma whafo lo la po lo moka. Ai mai se fo idungo la wala o lo whimalanga e le tunu. E se le tau o le vainga le. Ia e li whaunar programe tas. Tatu numero masani. Mine mtanga luenga le lo se ola se vainga te whitala no ai.
e a fai o ye se fara vela fa fo se o lo tupu te mine nei Mani. ai no video mai o am se ma ai de mo se so sani te mine nei tasi o lima val au mtanga luenga le ile telefoni pe fati no ina lungo lo penga te fai langi ia ai ne so le fa fo se mo lo tasi o valu faiva o manga sia kira ke fongi seu Ia. le ia ma se si fa pe o misi e ye ka ko se luo lenga val au mai ngeia Ia. e mo val watu pe o martato por kalami al tato numero le Samoa mo wole so sani mo i lau lava ngana i vaenga o le tūla fono ia fa pe fo faki ngā loko re lom kua po ko inga i kevi me feska kala ska fangongo ka karieri ngor telefoni e mo wole avanoa tato tala noa i le ofisa fe so sani ia te e peafe o inisi o vaenga o fa le tono lo ai na so ngā tūla fono po nisi fo o vaenga te mana mi so sani ne fiafi Malo. fa telo to fa funga mo po la tele so man mo matu of no fa o ne fiafi e le tatu tununga e le koe fo i mai sa vea ala fa o i pia ka o mi ele to yo fai varo filima fa pe fo tatu tunu fa mai se le ga le tu yo tatu a inga lo fitia la pong sa o no fa no no nga fo mananga mo le oti ia fa mo ia le tu ia tu mo file mo le tu e mani si fo tatu tunu mo ia fa nga malulunga ta fa nga fo i ma tanga o le nei weekend tatu te fe lo le as fa le o le vai aso mo so i fumi mne So ia o le talaga ia tu marvao siki a shule sunga le Santini o le matanga luenga o leo na e mawhaiona maua tu i so soni mo oe ia i tempi fo i o whaana velave po ani vaenga uma o le tula fono e te fia malam la mai o le numera o le olua tasi o valu Faiva olua tasi o valu Faiva vai a o le po ia le tu le Santini se fisana manolo ai leo le kao le lua kao le kolo le waweau le ai o le temina e vili o le tas te ua vili antu o le Santini ia e o tengi ai e le whalitua o le Santini le Santini ia le te i le ua tau whan Santini e tātou i le mole mea o le whalita avali ai o le tātou polokanamina i le nei e fiafi. Talaflava o talafou o le radio Samoa i le leias whareile. Walapata i ane saina i le eise maketi mo tau mawha mai le samia ia pani i lo lātua tunuu, Japanese Seafood Exports. O le ngā yoi ngā upito da tamaile ua whainua mai Peking i le mataupu mai ia pani e mafua mai lava i whamtaranga sa whai e re pāremia fōu o iei nei o sāna e Takaichi, nei e sauno ai e ono ngā yoi ane le militeri e ia pani pe a whai e eise fuafuanga e whai a saina i a Taiwan. Wa si dia nei mare vai aso whai ane whaasaralau ngā saina ma ono ofisa whaasaralau e whaasanga i whamtaranga mai le pāremia ia pani a toai ma whaamata ua whai ane i tūranga tauru te mau ainga. Se i wangana o toi whaafo i saunoanga i ala te mai tai pāremia. Whato ato e amata i le amatanga o le tausanga nei o na awina atu i saina, tau mawha mai le samia ia pani e whata wai. Au leo o toi whaata e le taitai o le aleise maketi o ia oloa a ia pani i saina. Ua mai ala ia lapta inga i le whainga malanga i le vāo atunu e lua e pei o na tu ina tupo i telefon mua a leo o whaasaro solo ane i tau mawha le whaia iai o lapta inga saina. Australia, a mataria so se fulu le masina fōu o te sema, o na whaamamalu le sā i Australia e whaasa aita maiti, i lalo le se fulu ono tausanga mai le whaongaina o le social media. Wa avei ma le whaamamafa i au nanga lo whaangaio ia pisinisi, ia whaatino ngai o inga umai mana o mia, mo le whaamautuina o le sāle nei, ma le le mawhai o na tatala o ni accounts a tamaiti i lalo i fōre se fulu ono tausanga. Koe mai le malo, o le sāle nei o le urua i whainga whaawai fōlea, wa ngāruru ei ma mātua, ma o taula i sao lava i le whaititia o le mau whaafita auli, e mai se lava i le whanau i le whaongaina o nei au nanga. O se suenga na whai ale malo i le amatanga o le tausanga, na ilo ai e iwa se fulu 1% o tamaiti, i le vāo le se fulu lima tausanga le mātua, la tau te whaonga le social media, ma o le fitu mai le se fulu i la tauia, sa iei le avanoa na pa ai iei ini tūlanga le manuia, ma winga i lunga o ia o nanga. E se fulu platforms, e au fia i le neisa, e au fia i le Facebook, o le Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, o le X, YouTube, Reddit, whapea le Kick and Switch.
Whai mai na urufale se waa o sipai mai Lucia I o ngā sami o Pertania ma whaasusulu a lātou leisa sipai late o le militeri o Pertania. Whamtalanga lea na whamtalane le whailau tusi o le pui ngā Pertania I le CNN ma whaero ai ua whea ngai lea tunu o ma se vai tau o whamatau. Sa unua le whailau tusi o le pui ngā Pertania John Healy o le vaatau le fosi a Pertania sa anga ia ne mata I tūnga yo inga le vaa sipai lea mai Lucia e whaasusuru atu I ei lasers ma o se tūranga o tu waiso I fua lau whainga ruenga I se tūranga le matia. Pairo mai iai le fia o le ofisa o Lucia I lon tona ma le whamtalanga o le vaa o lo oanga I ei talanoanga o se vaa e wherua I o ngā sami whaava malo mo le whaatau teia o suenga tau le sami. Mo manino le fina ngalo whaadia o le whaila tuse le pui ngā Pertania po o a lava ngā yo inga uma o lo whaia Lucia e le tau fia airo lātou lango pea I a Ukraine. Ua whairoa le Elevated Culture Foundation I lunga le lātou I tū lau le Facebook o le whaamoemoe o le asoatai au I le Elevated Cultural Festival I Mount Druitt ma Liverpool o le a mai moai le atunu I whaafiafianga mai anganu ese I a onga e lua se pulu au fo I ma Samoa o le stala mo le whaamoemoe. E le ngata I lea o le a mawhai fo I na tofo ai so se tu ainga o taumafa ma I atunu o lo o awai whaapea musika ese ma whaafiafianga. O se tasira nei o whamoemoe tele I sini, ma o le whaataunuina le Federation Forest Reserve I Mount Druitt, a mata tatala no whanga I le awhareiwa le tai ao. Whairoa le Federation, o le nei whamoemoe se whamanatuina o le Pasifika, a poliki ma nganu ese, ma o se tau mo whainga I a whaamarusia le tūpulanga talavou, whaamarusia so utanga tau le anganu ma ia tutu whaatasi le community. Tala mulimuli mai tonga, e to balu fai pule fou o whaatutu ane le pānemene o tonga le mai o le lātou whai ngā pālota. O I unga ia na whai roa le komisi o whai ngā pālota le tunu o le pōna pō, o whai roa I o le to ono whai pule o sui o tangata lautele, People's Representatives, ma le to lua mai le ai ngā tupu le ato e le to valu. O le pānemia o lo tausia le mālo le teminei Dr. Isake Eke, o toi whaatuma wina no fua ilo nei tū mālo mo le ispa inga, ina ua mālo ilo I tū mālo. I te tonu o tonga e vaivaina le palemene I sui e to asfulfitu o tangata le e palotaina e le lautele o le isi to aiva e ato I eile lua sfuluano e whiri mai e le ai ngā tupu I seisi fo I whai ngā whiriwhiringa. O loo whaataria nei le whiriwhiria o se palemia ma e to tele o loo manatu e ono toetura I mai Dr. Isake a leo lea o le sa vea mo ma palemia na wha mamae o hoa kawa mei liku so valeni le o toe manu malo mai fo I le no foa o lo naitu malo. Tala nā mo le nei fo I asfreile manuia le whai ungar vai aso whaasoi foi. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Atalo fatu le nganga whaaloalo I lau sila mai mo mai Samoa I le nei fo I tū lau le fiafi. Whaftai le tua ua toe mau whani lau lau tā ua. E mau ai fo I le tātou whisila whainga ma le whiwaa iai. Ia o lo tu maulu tele tununga o lo maua soifua lau le leima soifua manuia le tāpo I mai isu tātou tunu. Whatalo whatuai le nganga whaaloalo I upa ia whaalitala le lei. O mamalu whaale atunu utainane o mamalu whaale malo. Ia ili tele tununga. Ia sa manuia Faiva ma tiute malavasina. O le nei fo iaso. Ia o le tātou por kalame le nei masani o le wheloinga tai o le maloma le autusitala. Pe lava o vai asta itasi o leu whaatulanga inai os whareile uma le tāle whale fiafi. Ia o la mawel nei whaataltala noanga tā ua. E mamuli atuai nisi o mta upu wa mae a foi o nangalua ina nei vai aso. Ele I ngā whono al kāpeneta e mei se foi mea o lo tutupu I tonu al tātou atunu. I ona vai ngā esese mamtanga alwenga teitasi. A tuwhi lava e whawhelo I atu tulanga lo ia lau mai mo mai Samoa. O whe lava mo mai iaile nei whasisi langa ma nei whasara launga. Whatalo whatu le ngā whalo. Alo po Samoa nei po atunu ma mau. Samwhai ngai lea vea ualpa ia o sio tātou atunu. I ona tulanga masani mo na pa ia e maluai Samoa I on tulanga whalupe. Ia, whatalo whatu fo I le mai mo mai ale tātou atunu I atunu ma mau.
po pe voltafa o le lalangi mo mai ele nei faasalaunga ma nei faatalanoaga faatalo fatu i le gaga faaloalo ia afia mai ale paia mauluga o le tatou autusitala faamalulu atu ia ua faisi tu ai laʻitiiti o tatou polokalame ona o le tele foi o tuatuana o le asofalele ui o lea ua tatou tiafu e tasi lenei aso e momo atu pea inai mataupu manatu e taupena logosaʻi ai si o tatou atunuu e ala i faaiʻuga o lenei vaeaso fontaga le tapeneta e maise foʻi nisi o tulaga o loo tulaʻi mai si o tatou atunuu taupu muamua ia o le aso le sa tuuina aloaʻia mai ai e le malosaina se tasi foʻi o fesoasoani o lea ua maeʻa le fausiaina o faleaʻoga tele tolu ape primary i malifa ia ma le pea ae maise centuries le pea primary school ma centuries o lenei fesoasoani e faatupe peina e 3 miliona ma e o lea o loo tuuina aloaʻia mai aao le tatou malo e fai masui le fioga le sui palemia i le fioga le minista tupe ia ma le fioga le minista aʻoga o le sa faatino i le so ma le faitiiti ai le agaga faafetai paaga fesoasoani masani e le tatou atunuu i le malosaina lenei fesoasoani tāua ma e le laʻitiiti lenei poloketi faamanatuina ai le feagaiga vavalalata le malosaina ma tatou 5 suʻutausaga le lava o tasi lenei o atunuu o loo lilifa le latou fesoasoani iā Samoa i ona tulaga iā tinaʻe so se vaega falemaʻi aʻoga ia matulaga uma o loo iai isi tapenaga o atinaʻi tonu o le tatou atunuu faatoʻaga ma faiga Faiva ia skorsipi fomaʻi ma mea uma faapena ui o lea ia o se tasi lana o faamoemoe tele i le so ia ona o le faataunuina o le foaʻi aloaʻia a le malosaina le tatou faiga malo o le fona o le kapeneta i le asolulu o lea sa faatulagaina ai ia le faagasologa loa o gaigoiga le komiti faapitoa a le tatou ISC o le komiti lea o loo latou filifilia ia komiti faatonu uma o le tatou malo ma o lenei komiti ia ua tau mai le komiti sa iai muamua filifili ai sui faapitoa ina ia sagatonu filifiliga o le paia ma le mamalu o le tatou atunuu o loo apalai mai e tatou board members SOE uma le malo o leu faatulaga board members filifili ai teʻiteʻifono ia ma falapopotoga tumaoti uma le tatou malo o loo faagalueina i tulaga taupisinisi ma o loo faagasolo le latou galuega i le taimi lenei ia mai ai le talitonuga e tatau ona vave faatino uma avanoa o loo avanoa iai foi nai fesuiaʻiga sa tulaʻi mai filifiliga o board members sa toe faui uma itua nisi o tofiga sa faatino ona sa iai le talitonuga i le tulaga o le faatinoga mai le malo tausi ia sa iai lava le fetenaʻiga o manatu malagona pe faamata e mafaina fainei filifiliga i taimi faapea peitaʻi ua mai le fautuaga le loia sili ma iai nisi o tofiga sa fai i le taimina o le malo tausi o lea ua toe faasolomuli itua ina i faatino pea i ala o le tulafono i le mea tatau ona iai ma o loo faasolo ai i le tulaga e tatau lava ona tatou mulimuli taʻia tulafono e faavaai le faaiʻuga i lea taimi ae maise ia taoto le agatonu le avanoa mo i latou uma e apalai mo nei avanoa faakomiti faatonu lona tolu o lea ua i sa mo nei nisi o leoleo faapitoa mai niusila sa ou talosagaina i le feloaʻiga le va faafegai ai ma le palemia o niusila le mafontaga na fai ina ia auina mai nisi o leoleo faapitoa e fesoasoani faapitoa mo na tagaluega o leoleo ma lea ua amataina nei i le latou review atoa mo le tagaluega e vaai po o fea tonu o loo ia ai le tulaga e moʻomia ai le fesoasoani tonu o le matagaluega ina ia maua le agaga o lea tatou te manatunatu ia maua le fesoasoani mo le matagaluega uma o leoleo i ona vaega eseese a review e tatau ai ona manaʻomia le fesoasoani mo le matagaluega ina ia foaʻia ai le tele foi o nisi o
whaafitauri o lo tātou mai tawina. Ma o lei nei le vai aso le nei, mo le vai aso fau, ia ona mai ai leo le latou tāpenanga e tāpena i se au wivi atoa, e tu ina mai le malo, o mea ia te taun tāpena i tātou mo le whalei atili. Ma e utelangona lava le nganga whaafitai o no le tūlanga lea ua lewa na tauna whai se tātou review whapea. O le malo ni usila, o la tau na whaavai alamtanga luengo leo leo. La tau fo ina tusia tu la fono mai le amtanga. Ma it is about time, e te tau o na tue tāpena i se review atoa mo le mtanga luengo. Ma e te tau wai na whaatino tūlanga mai mauel so swani. Mo le tātou mtanga luengo leo leo mwhalipui pui, ma e salo e le to mau e tu ina mai loa se tala e anga iai le whaatulangana le malo. Ina ia maua le soani le ngata i leo leo a o le whalpui fo. Ma le tasi le mta upu sa o iai le whaatal tenonga o le security ma le sakiwa o tātou umma. I le mta ngā luenga ma le whaasolonga mo le lumanai. So e fu maloloina o lo i Samoa nei na taunu mai ni le tae ao. Se tasi o kampani ua maua mai ele soani mo le tātou mta ngā luenga. Pea no tau si fia. Ia o lo te le lava nei tūlanga lui tau i le mtanga luenga o lo fasolo. E le ngata i le sioki o a tātou baila au. Tātou masini e te tauna whaale leia. Tātou masini fau le mana o mia. I le tūlanga o tātou MRI, masiri scanner, pero no tō si fia tolu tau sanga taluai. Na iaia tātou MRI, CD scanners, lua CD scanner whapi. Peitai wo maitala ua le toi ola uma masini nei. Le fa ua tua tātou masini e lua o le oksene. Ma le tele o nisi o tō tonga o le whale mai. Ia o whapena o na iail tūlanga ua mana o mia le ngā luenga toi whale leia. O le kampani la leo taunu mai le sosa mātou tera no mai nei ma le soifu malolo ina ma tau mwhaise awala. Sa ili eise fofo ina ia wa ai le tūlanga o le tātou te ia ili te mire nei le mana o mia o tō tonga. Iai masini whapitoa mo mata mtaringa ma me uma. Iai masini whapitoa mana o mia mo le fatu. Iai masini whapitoa mana o mia mo maitanga o tina. Iai masini whapitoa e te tau na whapi e o luwa tasi ma le tātou CD scanner. MRI. A whaenga se ngase se si le teimire nei. O le lawa tau mate po le asa o le ma. Ai a mautūre li poti o le MRI ma le CD scanner. Na maua la ia o le tūlanga sa o whamtalanga. I le ngase. Pe ma whain tonga fiti nei. Pe ave fo i fafo. E ma whaina maua tūlanga diagnosis to tangata i nei. Maua le atoanga. Tonga fiti loa. Pe ma whain nei. Pe ave fafo. Pe tai. E le o iai se mea na le taimin nei. Mai o le mea pito i silin te tau na whaatulanga o le atoa umma o masini ese mo le soifu maloloina. E le ngata i lea o le whaatulangana o tātou mai au ina tu fafo. O lo ua maitawina ua whaasolo i intia. Le mamao le o tātou o iai. New Zealand, fiti le whaatata mai. Mai o lo whaatulanga nisi o kampani o lo tau mwhai o maitaton. Ina ia tele avanoa, po fea ia whale mai e tau ngofie mo tātou malo. O le teimi nei leo tātou sāwa vali le se 10 miliona i le tau sanga. Leo tātou iei. Peitai, ua tele le tupe alu mo le ton fitinga ave fafo. Nisi teimi o tātou whalpea, o la ngā luenga fo ma i le whai. Tātou tele i loi tu atu foi. Po le altu langa o la iel tātou whalma, na he tō te sirfia. Te le fo le lu tau o lo iel tātou whalma il te mine iei au wala ma tūlanga o le whale ma me uma e te tau fo i ona te le ngā luenga e whaatino ma tau Faiva ai. Ai o le ngā luenga la vea i lewa a mai te mine ia tau ma whai e a mai masini fo. A mai matanga te whaangai ngoina masini, a mai matanga te wa ai e tono restau sanga atoa. Ma train operators. Awa leno maua le tala CD scanner lena mai. Nana mai al CD scanner tu lua vai aso to e o tangata. Ai whapena na struggle au whainga luenga o le whaupunga le nana mai. E tātou te le to e mana mia mena.
E mana o mia le mai el company o le masini, la le masini a mai matangata, toleni tangata, whaanga ioi o whaatasi ma mai ma me wapena. Ia ai maua i fo il tai au nei, e le tai o na lava, tangata whainga luenga technical ma engineer al whale mai. O lo ia le teimine nei, e la tau te vaia uma le whale mai atoa, ma whale mai tua. Mo ne le tala sa taunto se furu lau whainga luenga engineer, ma tangata technical le vaia, o le teimine nei na to whala to lima lato, o lona winga. O le mafuanga fo ile o le mafuai, o na le mawhai, o na maintenance, ia mawai nei mea tauntal tatou tunu. E lai wha solo nei le audit atoa o amele ia tatou, o amele la whai, o amasini fau le la mai, o la fau le ua lai whai ia. O le wha moe moe, ia ua la nei tatou toi o le mea lea, ngauwangi le mea, wha le tonu ane le mea, e le lopo ai la tua iai. Aero, o le teimine nei, o le mea na, o le teimine nei, o le whai o le awala ina ia la vea i le mana o mia. Teimine nei, le utova ai, ngau uma tatou o ke sene lua. La e alu na whanua e tau lau mai ia tatou o ke sene. O mawai no so ta ia tu le Oceania Gas, le nei ia tatou, e o mai e whaise si la tau la vea i le Plan B. O e mawhaina la tau sapalai a mai kesi, mai New Zealand. Ai mai ngā lua whaatasi ma le tatou plant le i le teimine nei. O isi nā fufuanga le uwhatino o whanga solo. Wa mai le la vea ina mawhelo ia nafi ma le ekomsina New Zealand. Ma la to mai le soso ni vave utu sao i le minister so i foma loina. O New Zealand na mai le masini, o la usu e vave mai le company na mai le masini o kesene. E vave una fo ia se teimi la tamai. O le fono fo el kapeneta i le mtanga luenga o ta longa. Ua tu ina tuai e le tato malo i le mtanga luenga o ta longa. Ia no foanga ta alo uma lea i tone mato. O tau sirfia sa whaile tonu le malo tasi uma le mtanga luenga faune o ele Land and Survey. Dea wa ave uma iei ele tato watunu. Ave ele le stetausi, ave ele sa menari, sa molen, ave uma ilalo tanga luenga o ele. O lela wa tasi uma le mtanga luenga wa iai uma ele le malo. Alfa ngai ngoina la malfa tulangana i me ese. O lewa mai ele lisi ale Samoa's tanga luenga sports mai le Samoa Land and Survey whanga i la tau le lua se la wonus fu eka laito na i mato atoa. Wa talitonu le whainga malo paulo le awala i le toi punitia ai le atina ena o ta longa. La ngai esen matanga luenga o le whaia ta longa esen tanga luenga i pulea malai ta alo ma aseta. O le taimi lane nei. O le wawe ma le pulenga i lalo o le mtanga luenga o ta longa. E le to iai la se whape mai e langa o le ngana kuai le mele o le mele e le iai no more excuse. O a mata upu umasa ele to atu ngai me tau ta longa. O le wa ave le minister ta longa malana sui minister e oi folo la tau. Dua se lau onu su eka lau i mtuna i mato. Fa sanga lo la tau e sort out uma. I tu tino o le malo o iei ta longa i se All Sports Federation. E iai ma le sesno e ano i folo leo la tau e tau pule uma tu langa tau ta longa i le telitonunga ma le wha moe moe. E whai le tonu vave mo ta longa a wale alua li luma ngore lumanai. O le vaeso fo nei na mai ei le valaulia whaapitoa a mai le malo Amerika Samoa. E foi tau so sisira mai. Ia, wa fio mai le fio ngal fong stelai. E valaulia whaapitoa le tatou malo. I le fio ngai leo mamalu le malo. Le fio ngal fong stelai. Ia ma nei o le teitai le malo. Ina i o tatou aua i atu le talaina lo ia o le lato motafono. O le motafono e fono ai le moto mawalunga ma le moto sui. E fio ai le fionga i le Palestine o le Senate ma le fionga le whangaftalai ia masui ma malu umo le mota. Ufa atulanga ina i le aso lua se fulu ma le valu o le masina le nei o le vaesfou
o le aso varele I tutuila msalo le aso o na ina tātou nei. Lea ua tāpena ai ia le malanga whaapitoa le tātou malo mol wha moe mo tutuila ma manu. Mai o se tasi le nei o ma tā upu sili o na tā ua le nei fo I taimi ma le nei fo I au ngā tupulanga. Langa ele iai se taimi mua na umusa I se fale maota o tutuila ma manu a sa tātou awai. Ai o le umsanga o le fale le nei, i o te loa mo le si fo I fia tau sanga fato ato e o se me whapea. Ai ua maua le avanoa tātou te malanga I e mori mawina le whaur fale ngatele le nei la awhai I le tūlanga le wafa a whenga I matutuila ma manua. Ia, o tūlanga masani lava, e pei lava on tātou silfia, ia e le to e tau whaamtala ino o tutuila ma manua o Samoa tasi. Ma o lo tāpena fo I tūlanga I tātou tāpenanga masani, o le whalenga o se maota o le malo, ai maise o le maota o le palemene. Ia o tāpena fo le tātou whainga malo I tūlanga o le wafa a whenga I mtutuila ma manua. Ai maise fo I tūlanga o le tū ma le angonu ufa Samoa, e mawhai un tātou momoli, ia se sao, ai maise fo I se whalolonga mo tutuila ma manua, e ala atu le tātou whainga malo. Tala whasoro pito fo I o lewa o maitau ia, o lewa o whaatasi umataitai o le tunu. Ia ele taun tātou sāwari wadi, e tau pen tātou o ma ave se tūlanga tala masina iai, lo tātou wafa whenga iai ma tutuila ma manua, I le vai aso, ma o wha moe lava e te tau o na whai e tūlanga lo ia e tau si ai le tātou wāna nofo, ia e meise fo I le vata puia ma o tātou uso I Amerika Samoa. Ia e pe pauna o nai mata upo na manatu e whailo atu I lo tōpa ia ma lo tō malu, mo le silafia le tātou watunu. E manatu e tau pena o sa upu le mta upu le nei o le whātula iese o le newspaper o le observer I tātou whasalalaunga. Ia o vai lava le tūlanga o le whetuleni mai o nisi fo o tustu singa. Ai mei se lava I lātou o lo o au mai whafo I nisi o tūlanga o lo o au ina mai fo I lo lātou whina ngalo. Ia pe lava o la o tautalanga na avatu le aso on tātou whelo ia imwha tino le wha moe le nei. E manino a mea I la o porkalame mal wha tūlangana na avatu. Tasi lava le wha moe o nei o le teitai o le malo. Ia sao, sanga tonu, ma malu le malo e ala I tustusinga. A auto sira le tātou sau wha inga le aso le nei. O le moni le nao le upu, e amana ia le malo, le tūlanga o lautou au nanga, whatu stala. Paua o lea, I auto sila I le tūlanga, e pā leni ai, ma mau ai le tātou wanganga o le ngā lua whātasi. Ta tala le avanoi te mi uma tātou te whasoa ai, o tātou tala noa ai on tūlanga uma. A e le mawhaina alu le tātou ngā luenga I luma, pe a whai e se ma le sao tūlanga o whaatino I tustusinga. O le whau te malmalama e iai au lape ma mea uma wa umana whata atia nisi o whainga malo lumana I atu. Tu atu, mai le I tupu le whato a tupu ral mta upure nei. Aina whanau mai ai mea le lei nā fo I PSS a ingo lumana. PSS a inga I te mua sola. Na whanau mai ai mea le lei. Na whanau mai ai a lea. Whanau mai ai le media council. O le ala le mena whai le malo le nātei. Nā watu sao ale media council I o tō wa au. Whātū pēr le tō whalapo pitongo, le whalapo pitongo lau tūstala, Jaws. E le ai se me tasi e puni ti ai le mainga o whaamatalanga ma me uma. Peita, ia e peile tō vāianga si matu. E ei fo le teimi tate mai ta watu o lo maupopo, e fo le teimi vai atu fe e sa ila ngona ma manatu. O le tiu te ai ale malo, o le whaamanatu, ma ta tala pele avanoa. Whai al tato whiutana inga mo le alwa luma. Ia le la ua mamori nei le mea lava le sa atunga luai. Wa watu nei le tala I nei pito tasi. Ia la walanga uma mai international media. Mo mai pōngi sa le mafuanga na laino u whai al vai unga. Lala tūlanga le tau mai ni le teimi nei. Ua le a mai a uma le mafuanga na lai o na whai le whai. Peitai.
O le ua apo nei le pito le newspaper e toa tasi. E whaatata vale le tunu. O ai lea o te tūla e pui pui. E leo la auli. It's not me. O lea tunu u lea o te taua veina. E le mawhai o na o solo muli. I le pui pui ina o lea tunu. No tau whaava fonga i la upu le aso la tau tonga o le no foa le o te no foa. O no foa Samoa. Pui pui leo leo whaatasi mawai whaatasi le tunu. A e la sesi o la utustale sala ese. E ta tau o na whai atu tala na malo. Ai se a oi nai mani noi le mato le vai. Tato wo malamalama i mole rumana. Ya, wo vai fo ile tualalo lewa mai ele. El tato choa si nei. Io e. Ba ai lava ma le titilu. Wa whanga i mai lau tau sa unanga e ta. E lei mas tau upu e whaila observa. Tato tala noa i me malamalama. E fautua mai. Fautua vo i o i len tupu le vavelape. A le lava o tau anga i me valvarusia mfurfurusia lo uvina ngalo. A whawhese upu ni whai o i vaenga le ana seva mtalanga mta uvale tanga luenga uro mtanga luenga le malo. E vau tau sauno mai tato media council o i eis tato media council o fono le to media council. O fono. O fela e suru ia ia uri nei ma le malo i le tūlanga e suru ia i whaafita uri whapea. Ia o langona na o manatu na tato taranoa. A whanau mai se mele leile mele nei le rumanai. O le aunga le na o le tato whasoa. O e whaingo fia al whalele. A o langona maa fianga o le tangata le whalele le upu maritala. E pala de maa e le pala tala. E toe se i ale whao wei lona tūlanga. O le mele na e whae tete. O lo tangata o lo fatu a toa o le ngangana. A voi tau te vai lua suta usanga ne le palemene. O te tatu le ngangana le atunu. Aisea, a le aise ngangana e le aise atunu. A le aise ngangana wa le aise Samoa. Lan me le utatu vai nei lungo te pailangi. Wa masafo le wha. Aisea, upula nei le o te pui pui atuai. Ta amilo sanga le nei le o te vai ei. E le wha peo te wha tot wha alo mea la auli. Wha alo ia Samoa. O le fatu le na. I'm just here to represent. O wia wo masani, na wo to si fia. O masani e feta ya in fa vitauli. Upu matala u matua mukiri. Na wo to si sila. Tere lo professor si va ngolo tino le yo ye se ta. Upu le la lafo yo o mai lava te mi nei. A lo tu la e tau avele malo o te loto telepea. E faila ni ton. Ala lea e au ngal tatu whaasoa mo tau si rafia fo le manatu ma le langona. E ana tau atore le angatonu, ana e tau si fia. I le pō pese nu. Iai tai malama. Ai whaile me taun whai. Lal tatu whasamoa. E tau si fia. A sala whaongal ma whau me whaisala. Ai lo le whatu ala sala ma se ai whai al fina wale. E ana o lole apo mai le lalo langi o mai le malamalama. Ai anga i mai e tuli a pu le whaasao le o le pisinisi e tō tasi. A ti ia i uma le atunu ule nei mātou te tūtū la i atu. Pui pui ma leo leo le mamalu o Samoa mo le rumana. O manatuai, ia le paia ma le mamalu o le tātou au tūstala. That's why we are here. A te o mai whaasoa ma tala noa ma tā upu ina i manino ma mala malama le lei. Ia, na solonga le lei ia lea. O mana whaila upu ia o tau laso fo in tātou tala noai. Media is part of democracy. Wa umana whai atu. E rei ni upu wha ula ula upana no watu. A nal taimiri nei. Ia ua whai tua tua leva no wha solo atoa ma mea tau te sopo tua o iei. A le ufai. A whena tau leanga ina ulo matanga aluenga sa whai aile tupu se mea. What is that? That's a pure lie. To yo le aso no usau waifa tau tau no mai lea le mena whai sorry lo whanua. That's trespass. O la sau tō sila sila, a e sau se tangata mai fafo. A la tu sori lo whanua, i le tūlanga o te lei whatanga ina, an tangata tō rua mai fafo. E whatanga le mena whai Samoa e latu o latu atu nu whai. Le lava o te apoapoa ai, i lo unu uma lo tumma loto o le tai. A o mea ia, e le mi ngao ma le mawhau whau.
e lo tu malo, e lo fasino manga, e o wainga, e o tangata. Nga un tau sisira ia tan tapue. Sa pali atu pe o tangata o te whatu pur whaavelape. Pe o atu tangata o la tau e pule ele lau te nofo ai. Ea, na no whapena atu lau tu stala, e tātou te fua I luma. O leo to e mail teimi e whangwhango me tātou leo la kolone I tangata whapene. No. O le toa o le tai le mele whatu le teimi nei, ma le tau ama a tangata o lo tu malo toa. Wai le whaingo fie, le whaingtame ia o mai tangata ia. A o le lei a sau nei o le tangata ese, fuat sabadi, Samoa le mele iai. A o le lei a sau no sabadi le tangata whaila balava pe alatu ba ia. A elo sa wale wale atu pe al makeki la sabadi he can enter anybody. O la ulea wha manatu, a wa o to. Tau te wha marusia langa o to o le tunu tau te sila fia le tatou bana no fo mal matapuia. Ia elo le tu tala lola le o wala me tupu, ia no mai lo le wha solo ato, po le ala ko. If they can come in, whatever, they can knock any door, they can enter. O sia unatu alalo le tatou au whasara lau ni aso. Ina ia manino mamala malama le mtau, ia mtau puia le utatia. A le fua se tapu, ma iel tulango le o ina, I se mele lei, o la tatou woa whapea. Ia, na manatu le al tatou au tu stala nei a vea fua le maa vea vele fua, e a fia I fua lo tau mamalu o lo o tau tau si tu la fono. E me se lo tau wha mamalu I taimi umo tatou tala noanga whapene. Ia pia whatino. Ia, o le tala na matu wai. O le tala na. E mai lo tau whina ngalo, tatou whasoa pe se sim tau po tau tia malamala mai. So le fai se fai un alo fio la halo ia le tatianga le I upo fai o fio o fio o le sa o alo fio alo le tulanga I tau na fai sa mo so apologize to you or to the public or to our family and the people that were affected. They know what to do. I don't have to tell them what to do. Laila tu silfia. Laila tu silfia. Ato e mana na tu e fai stanong. Laila tu silfia me taun fai. Laila tu silfia kere fai aku ia la kou me laila ke lon me kaun fai. Samoa I nei. Le tātou te inei le tunu. Pe ono fai atu ele po pe se nu. Iai tai malama e taun tala non wha malama la tu langai. Hanga le wa ngai mai ngiri malo mai fafo. So wa kau ma le pua ma lenga eke. E fo sau le tio sia wa fa sanga mai eke. Ai le fai e lunga o penga ta fai langi tato upu. La me tau tire a fio mai tato tala nole. E fa peolo tau fina ngalo le ai mai lunga o penga ta fai langi liu ra ko fa. It's not about me. It's my position I lunga le malo o mal mele ta pena pui. A fai tau te fina ngalo le media mai tato tala noa le matala lo vai to. Mai tato tala noa. Ai o to tam fai foi pui sang sala sis tangata. Sang tangata I fai na nang ta upu le ta tote. La me la ser futi ai foi vai singano la to sisita. Fai la to ngalwenga I le mesele na fai. O la le tu ala. No me le tata non fai stal. Fa malu lua tu lava ere I o la u. Langa lengo feku kakalango ai ngai. Wa bai me la ukesi. Ka kasiro ba ya so kwa maunga le mau vele ka. Ai fa malu lu se I te I ol ba ya so le la fa mau lalo. Ole a ufa ma wina fo marana se mai fai nu mela te o ses fai nu mela tau tua. Ole NUS fo le ki. E ngo fa kare kul ka ko appointment fe me ko ke mai ka kalango. Va ai oto. A pukle appointment. E fia se fu wa feta ngata o lai a ngai mai. Ai a cancel mai se to appointment. Wa misi ava no na ista ngata iana. Yo to lo fangia a fai o to te fia so tai main fa ngale o taimi o lo fa va no atu.
tulanga le pe na sa lo ke mai ni so to finga i to fa mo wi tu pe na sa lo ke mai le te tin le no me se fa lo te le ngolo lo finga lo anto i male pa mo tulanga pe na ta se finga lo ka pe ni sa ya to no tulanga fa ti no to finga i le finga malo te wal por sa le lo Sa matou fesilingia. Ai matou tele o mai tonu le whainga malo. Sa matou fesilingia appointments i le taimi le ana appointai. Angol matou malmalama convention o le caretaker government. Ele mawhai o na whai i tō whinga te tele whapea. Ele mwhai. Ai sa tu pe alu langa ele i manino le matou le vai le loia siri le taimi na. A le lau toi fo i mal taimi le newa mai le whautuanga le loia siri. E toi wha fo i tua. Le la whaatino i nei e tō whinga na. Mai lau se si ai tu. O le tau si sia pe o tu la fono. O le wha na wha solo ai le tu langa. O le tau o vengo tutu le malo tau si. Ia ma le tau nuu mai te tono le whainga malo. La lau toi wha fo i le matanga aluenga. E whaatino ai le la tau tu langa wha tu la fono e tau ana iei. tulanga le pe na sa no le company le wa mai ko ko so so ni me tulanga pa visa le pta ya man sa ma se po ma lo ina o le bo ma le tulanga le panga ti ai le tu o no fa ja u le tu le mai la no ki na le base ona po i le mai le company le O te taunu mai wa mai ana Faiva taltanonga le minsta o soifo maloloina wa lua tolu Faiva yaso. Talu na Faiva taltanonga le o le sa ili o se fo vave. O se fo vave le na tuli le taimi nei e fo i airi sioki o vai la au. Faatino le fixing o masini. Ma mais masini fo le siri na mana o mia le taimi nei. Faita ato masini o kisene. Company da le usau ma le package e mawhai na lato o mai masini fau, a mai trainers, a mai engineer, e sort out to mai temi nei. E ana tātou toi fo ile le tātou normal process e whasoro pē mea le mea tūlanga iei. A le rescue mission le alu temi nei. E mai a lato tangata whainga luenga ma mai masini fau ia wa mai mo tsoifu maloloi. I whanua ia o tu atu mo tālunga. Pea i whamanino mai. O la tonu ana fofo, ave uma iai ia ofisa o tālunga i tā. Almano. O a uma mela wai ta i tūna i matu. O la wai ta. Tato Apia Park, o la wai Apia Park, o isi o malata alo le Prince Edward Park. O mena la wai lalo, o mena sa ta o whanua ale malo. O le wawe umalava i lalo e le stala, not le stala, lisi i lalo le mitanga aluenga o Ta'alonga. Ina ia whaasanga sa o lava le mitanga aluenga o Ta'alonga, e whaonga le leifanua nei i lalo o le lato vavainga. Ala lava i le stala uma whanua i lalo o le mea faulen tatou naunau iei. I le stala o whanua o le malo. A o le whaonga ina ma le whaingo ina. O le ua i lalo le mitanga aluenga o Ta'alonga. O leo, tatia ia le Jaws man fantai atu. A le mtaa por Samoa observer. O lea na e maranga fo i lau singanga sinasa. Salango na ina lava fo i ia le saunanga le fionga le suipani mia. I le ngangana. E peona e ta ua. Fua matuale anga whai a le ngangana. Whaonga i nunga o tātou whasalanaunga. Maturanga whapena i le tau whaeanga lea e anu nunga social media. O la pasiri la. A o le tuwa e sele le komisina o leo tanuai. Sa whaila na saunoanga i a mātou. O lea tau fuafua. E whai se whenua inga male eiti. Ina ia mawhai o na au mai o pisa whaasalalau ia e whafo. E tani I mea ia o na o leo matua tele le atunu e a whaina I whamtaranga me tau paleanga. O la ofisiri na. Ina nei mea ane wā leo au vai. O lea la ufai Samoa observant band. O ia se fuafuanga la ufionga ma le whainga mālo stūranga whapea. A wai le o moe le tau whaaleanga le se whafu. O le wanga I wafio mai to le a whaama. Ma inu ue tali o la monia. O le wama wai nei. E whita jono asa whamatalanga le blue wave ma tau teia.
ele o le titi tau whalea. Mai lawa i le itua ngai, Minsta, Whaipule, o tangata lau te leo aia mātou le mite. Lau fionga, e nei se fuanga tatou mano wale na mention lai longo, ai le ia pisi. O wha awa lia tūlanga, mole na whole o tatou o tunu e peona tō manatu, sui le ngana, pai se file mu, tāo file bebesi, lau fionga. Ia, o le whatinonga o tiutia leo leo, nai tō sifia. O lai lima o leo leo. Ele nofo nofo ufa atonu, mtanga luenga leo leo. O e loka mai kangaka iei fafo, le fai mbere ngā maringi. No. A Faiva sila fia waya a fia, ini whamtalanga mani upo la tau iei fafo. O lo i lau fionga le ia te tau e te aro e awe lau tangi lo viso leo leo. On whatino lolo leo leo tūlanga le te sauno mai ei. Tūlanga tūla fono, ia o lo i siri tangata e tauntato siri, e po le aia ingol tūla fono. En whaila na mai tangata ia in kaseti in hene whairi me le tō te whinunga loi. A o lo loto ato, na e tō si fia a whaia o pol kalame, o te apo po i lafa. Po tangata e langola ngole chapipi, po tangata e langola ngole fast. Na e tō te whaafong, o wha fia no tārsanga, wha ma mal sau sau. Ai sea, pe o te ai apa o te lea iai tangata nei, e tu wa ia te au meu. E le lau o tō mai whaasala lau nei, e o ia nau tō whaafa mai, o la huri ara la fi kua walis whaasala lau. A o lau tua lalu, a Faiva ea a fia ni whaamtalanga, la e ta tala tu la fono. Ave a fo ile fo te a fia fo tele o mea. E ala walau te tūla ia ui e fō manua. E masa undi le mele anga i mai. A le mele tātou te nano wai, o po whele me ta atia ilanga tonu. O le tūla fono, o le ale tu restriction Samoa, male lalolangi, male Facebook le tātou te manatu ai. A le tātia le vano, o lan mau tātou vesi temni, Facebook i sau. E matau tia le abano tātou maua e. Whai ele ngā luenga, social communication. A lan me lei, u tātou no nofo laba tātou. Whao ngā le tūlanga le tātou te vesi ai. A ele mwhaino u vai atu, whaise whina ngalo le malo e mai fuakangakai, that's where the two restriction ia la to ia lewa sa no nei to le foi malana vai o fia ni me le sa folo le ono men fai ai to te mani maudu o penga te vai la le lava e tatia lava ia la to e o lo fo upu matala ia le lava e fatali ia ia le la mo nei tali pe mo dianga po la me o ia fai la vai saut fu ngal vam sinonga mo lia pe fa monia ia orena e no lo tulanga o leo wa fi tono tanga luenga leo ia leo te tu wi i tali sa e masisifon fa ta tiele la ngaton e luana ia ofisile o fiuma nga ia tule tulanga le leo ile tule mai o tu finga malo fu o ia se fu nga ia ave ese le criminal libel mai te tula fono so nga tula fono a wale criminal libel le mo dia tanga te fa le anga famsi no soli nga tula fono ai ave pe i o famsi no mai famsi no i finga to fa le o ia se fu nga ese Elen faitu, ele fai no fai tu se tala televavel temiri nei. Bua tele fa opunga wo mai wina tu la fono le criminal libel. E yele tu langa tamti tilo e po feta e to fai consultation e vai le fa pena no to le malo vi tu e tala no le tu no. Po se me o tala fe ngai e telephone consultation fai mo. Ele le titil tato why did the HRB bring that law in hand? Tele il fatal tandong aisha e o tato o voila mele tu putemine ai la tiro il lumanai po la le sila sanga pe fata o fatu mau pe abese o tandong lan e a fo mo to al temine le mfengi no fe tu se tala va ve le ti se tato mta o pule fa solo al temine tulanga le leo ye o mai sila lo va ya sole na lo e fe review mo tanga no leo o fianga minsta tanga ben le a tomli tu ai no review le mai ai le nusi a wa le ta o to po tu la na ta o pule fam si no le sa i no le a mi to le o ai na ve ai e le to le ai atu
wa fia I ngā wengale review a leo mai tulanga. O le whamoe lava ia na o tālo sanga le Palemio New Zealand. O le so tanga Samoa ma New Zealand. Lunga le maua lunga o le government level approach. E fe so soani mo le tanga alwenga leo. O le lau o mai nei faile review, na lato I loa le leia la I o whawhita, uri le whenga im tātou. O ina la e ti saina ia lato leo e mai ngafa, so soani le mele tātou te mafti ai. O le ala tātou mafti anga, o cases a anseto, o susu enga whatino, whasalanga o tangata, tonengi ina o leo. Ta upu mo whapena, o le review la le na, o le te taun tātou whaia. E o vore pel mele na tunga luaili lo mai ava. Whawhena mai tangata lei whawhoi mai nei. That's all part of the review. E nala no utalo sanga ia New Zealand, ono o New Zealand, sava aia tātou, I le taimi lea. Whawai le malo. New Zealand government design our police law. They know exactly le mele sa I mua. Ma le mele utato I le taimi nei. Suinga mai le ono suta o sanga taluai. Nā. O tu mau pesa mo le mele sa tato I mua. Na I le malu o le tunu. Marsaunga le mua le tunu. E leo tato vai ni suinga ia. Na suinga. Wale maua tato case. Wa anseto case. Wale ropo ia kua ia. Le reka o ke la bebe o malkemi. So what is there? La le vai vainga la I taun fa malosi. La le vai vainga tauna mai ia le susu enga tauna fai maua. La le al tulanga tauna malo losi ia leo e wane batul case. Dismiss. La al tulanga e wane toi fa lango tele le attorney general. Ai halu wala tolo ia malosi fi nau cases mo leo. O le review le na o lo utali tonunga o le utato ele to alo se opuna to si fia o le fo tela bela be sim tau o no le fisili ngia po fer sao o le mele na manatu ai e tau na faise review le lei o le ale review e mai ya na fatu langa lo le langa e na Australia le fer fainga pa anga ma leo sa mo New Zealand o tau to e mai pa le to le na e so e Faiva le lei so tanga New Zealand sa mo tu langa or administration ma le management o le tanga alwe. O fia le tato keise lo mo. O la tato me fa il fola ufa sai na leo musa sai. O fa fitauli le fa il sau lungo le telo fa fitauli. Lono winga tanto e fa malosia le tanga alwenga. E le to e alo se fa mtalanga na to si fia. E ta tau na fail so soani mo le tanga alwenga. O le so soani la, o le tato apa e tato pa anga ia, e mai le so soani fa mo tu e lo fisa. O le talito nunga, na e si le fia, o le ofisa o le malu o le tunu. O le fisiri la, o to e malu le tunu. Siri na mo tato umo. Le tato te vava ai pea ili te leo ngā luenga e te tau o na toi whare leia. Ina ia le talito nunga o le pui ngo Samoa. Mai tolu vai ngan whalawi loe le tumanu sepuluh miliona lea na mai le malo ni sila ka mulon o le asa ta wai ni sui faikule le tumanu whapea o le asa o mai le minister tupe ma o le ana whaidoa to minister tupe o lo o iai le komiti e nato loe o le ato pia le komiti e nato te sila i le mai ngale o sepuluh miliona ai o lea po i wo una tu una na o le tumano e fa ma tu atu pele sepuluh miliona fa mo ni mo le tumano i na ia fa i ona fa tu na to le sili na lo e se ra mo mi ai le to fia komite to se sila i le mata ku le fa tu so Mana tua o mai whainga malo le nei wa whasoro negotiation. E o mai wa lewa na alu tanoanga a New Zealand ma le tato whainga malo le nau matu nei. Mai ei tūlanga o le na tau mai e wo o iel negotiation o le umo mua mai le 10 miliona.
O tu atu al sfulu miliona, e tauna ta ati ai le meas le komiti le lei te tauna i lo longa what is next. Is this is the end of our claim? E te lele li poti e tauna maua mai. O le li poti le nā tātou te ilo ai le mea ngā i ele taunu unga ma le fianga o tātou. Mo le si fia tau sanga. Po le vaa e abe ese, po le vaa tu i o afa manianga e. E taunu wa vai po a foi tūlanga e tūla i ai le whaare lei o le tātou ngatai whale. Ia, o le mau lena mātou to e whetuna i ai. E te tau o na taranope i lungo le wafa wā malo. Tu malo umane ia afia, e lalo o le wawa inga le malo. E le te tau no mai sao sa fata si umu malatou o sao i New Zealand. O le tūlanga tala whea ngai ma le whea o le mtau. E tala no le malo Samoa ma le malo New Zealand. Ai le ma whaino mai New Zealand o sao ia sa fata ma si umu matun ma motu ia ma nuu ia afia. Ai sea, e le ma wai se tonu sao. Awa te tauna i eitu langa le vao le malo. Ona manino lo le, ma maua le tala saa. Ia le lau o mai nei, e se ale tjata sa fata ia, e fa utau nu mai le whamatala ngasi umu la tau. O ai tonu e te tau ona maua whamanianga le mele. O ai nu ula a fia le mele. O le va aile na tauna whaile lei le su enga mautu. Ina ia maili poti o fetu wail malo Samoa, fetu wail malo New Zealand, ona whailola i o tonu motu. Whaile tonu whea mo tātou, whea mo New Zealand. O le mele rana, e le whaina whai i tu malo e whaile malo Samoa. Lena o mai a whaile te komiti lena i eile teimini nei uta, o la mele utupu. O le ma whaile komiti na tari mana ongori tu malo. O a mia te fono matara nore lei, o lana upu, o le mawhai e tofu ar tangata malona fina ngalo. Ai le mwhaina sofa pena se mtau. E tauna sau whai le lei, lai komisina New Zealand, mal malo New Zealand, mal tatu malo, whai le tonu mautu. Au nā tonu mautu, e tauna maua o mali poti ese fu e whai unga tauna whai. Leo fionga, o le tūlanga le committee, o le steering committee o tatu pro kitchen miliona. Lewa e sango tu langa ia tuna inga ia mawhiwhiri ko i tauna vea ma se te whono mai le la tūna tāsa. Na poloketi neo poloketi na amate le pai inga le usuna. Le sa lang nei le ingo al sitasi o whaamsino ma tau pālota. I mōri anga o whinga whaalantua ma sori ngā tūlakua. I tenman whaanata. Le a me tā ua le tūmano. A o le nā nginga mai nei le whainga. E iai tupe o le poloketi nei. Na whaaunga, e whai ei whaunga, i whamoe whaato sina i tangata pālota, nisi o tangata pālota o le tū pālota. Le aso whina ngalo i. I ini o watu malunga le whaunga se o tupe nei, e watu e whai ei ia whaato sina o le pālota. I le anga i luma le luma na i o le whaunga ina o tupe nei e le tū. Ia, au te lei ma ua se unga le whaamsinonga le teimin nei, ma au te whiwhai tau le fo il whai unga po whea ngā iai, la fo il whai winga ina le whai unga i tupa le ploketi. O le ploketi la baia, o le mele ufai le teimini le tātou whai ngā malo, le tue whai marosia, o le monitoring ma le vainga. O ma voina whatu lau tala le tātou whela i ngā mua. O so se tai fono sa e mua le wha maoni, e le taunto e vem tai fono. A tauna manino le lei o te le ta ua le mele o e sao no me le whamsinonga langa o te le i maa ua le lei po le almen whao ngai tupe po le taimi ma me whapena. A le ia inga lawa ia le ua iai i le mtanga luenga tinamta maitai. E mata i tū le lei le tōru whatau sanga le na lumana i mi. La fo ufai o kita le malo, la fo e vai search le mtanga luenga tinamta maitai. O la tōra le na, o la tōna e whai e whai unga le metonu le tātou te mana tuai. Ai, e te le laba le o ngā tāua mo le lumana. Wa al bloketi fau, o le whata tātou wha solo, transition from the term to a term. U mai le si malo, o aia inga pe poroka, pe whatu, pe whalaa, le whau tele lava i a swinga fau. Swinga te whono le wa mai wha whena whiri sui al whono wha bae, wha whena whiri lau whenga luenga. O mea umana, e ta tauna mai o i ole le.
We are still in the development system o tato poloketi. Ia na mautino lola ia ua solonga le lei le whaatulangana. Ia o tofinga na ma board members le sa tusi mai ele AG ai mātou tere o mai tonu le mano. E le o le te tee ia i la tau o tofia. A o le te tee i le awala o le whaatino ai. O le mātou tere tununga i lalo le Convention of Caretaker Government. E le mawhai o na whai se tofinga i teimi o malo tausi. That is our argument. Not the person that supply and appoint. No. O le mātou ba ai. Po feta unu i ei le appointment lea a elo. Iai se tū la whono e kaba ai. That was our point. E le itali atu mamanino se tala le loia siri le taimino o tusi mai ai a lo lomal balot. O le lau mato mai nei tonu e whapea me le loia siri. E to e whaui u mai tua ia board members ia e tusa malimele utu. E lau whai. O to whinga o tai o ulum tanga luenga, o le whaatari le second opinion a loia siri. O le whaatino fo le tūlanga le iei. A sau lava le whina ngalo le second opinion o lea, e mautu o nis tūlanga o le nā. E a sau fo le tūlanga le whau i tua, ia, o le mena le sa matou tārsanga mai ei loia siri. Ia tau si sia pēa ala o tūla whono, ina ia tusa ma le tātou. Me le tātou tūloina. Le la masi ila o fionga ia lau malo ma le nisi po i o tātou malo i le wala o dia i Amerika Samoa. E matau atu i le uto o malau. I o le tāpena o mai tu na homo pasani i tātou tūmalena. Po ua iai se whai unga kāpeneta e fia se vai ngā tupe le a whaangangi. Bole te pena ina o ni tūlanga whape tātou wano whai, mi se lawa i tātou whaalolonga masani. Ia, e leo iai ni whaalolonga si ita i tele atu mai whaalolonga masani tātou whaia. O le tātou oso, i o le tātou whaalolonga mō suatai. Na pauale me le sa anga i luma le sta le luma ono le whaalolo, o le whale le tapena. O le umsanga, o le whale le whai. O a la tū maanga i umsanga. O tātou, o le ainga o tutuila mamanu, o le sa tā pena, le tātou tā lolo e api. O le whamoe moe na. O la le sini au tu ma le tau wa lunga o le fio le le malu malo. O le a. E le pensa vari tu lo la. E le pensa vari le fio le malu malo malona fata yo. Ai o le maota o tutuila mamanu o le te tala. O la u fata la ula nan fai a tutuila mamanu. Yo e. O ta pena me uma ile tūlanga o le vafa whenga i. E le o palpala malo. Wa ele mfain fa tau tupe fa tau o tatou wanganu. O la tatou me fai tatou e ave mamo model tatou fa lor. O le mota le o le selau tau sanga tuila mamanu. O le tatou nunga mamba tapenanga. E le iai se fai no me la tele si ta. Ai fa tali la e pena le leo ia la tome le vo pena anga fili le malanga le. Ale na to tolu ma to official le o le malo fong fit la pena le fong fetarai la na pepa. Ia le tapenanga sa ei fa pe e o le official le tatou fa i le leo. Tapena uma le tatou ta lolo ma me uma abeai. Ia masa uni le alo tamaitai o le fionga la malu malo le fionga al tele mananu o ia le na le tatou. Le tapena e avel tatou fa o mea mamalu ma mea tau alunga na e fa alia to ia tutuila mamanu o tatou le anga le uvala au fa lolo mai. Ele faila na tatou atu na tatou lima e fola loa i ol mele tatou ia ele ai. Ma la va longo tala Samoa uma lai tutuila mamanu. O la tona e fa ava tatou mele. Ele na le mano mori o ta o sa oil Samoa i tutuila o le wo. O ta pena le tatou fai ngā malo. O lo fai pe feuta na inga te mire nei. O lo iai lava le tūlanga i le tūlanga au fo ini ia vel tatou na watu ma mea ni te iwa ini tūlanga va pea. O
o tātou atu e sofa le latou tulafono, le ai. Tātou Samoa, tātou te iloa le me petsili ona tatau na whai. O le mea lau o loa siri tau na whai, o le mea le uwa mta latua. Tātou sauni le tātou e tapena le tātou tā lolo, ma tapena tātou wha lolonga i le mea masani, tā i le sua al kovana, tā i le sua al plestene, ma mea mwhapena, mea masani. O mea sa whaifo le teimi o tātou o le atoa o Samoa. Ai pau al mele o si i le teimi ne, o tātou tā lolo. Ina e tātou avel me pito i sili, na alo whatari pēm whasoro whatali tenonga le nei teimi. Ma alo i el tonunga e le to tupu fo le me se si fia tau sanga. I don't think so. Ai tau talaso le mele mo le teimi ni. Wha mo le na e fia avel e wha alo tala whengai. E mo le tala ino le mauta fono o le fono awa tutuila mamanu. A tupe al tanga luenga ia, la ia se le ni whaanganga mo me whapea. Ile ni me o se varu se la wafe po se tupe whapea. Na me masani ia, o le tele au mea na e tato manu palangi, tato talo makoko ia. O tūlanga lava ele o se mea ono whapore ni tele ai. Ele mai ava. O se le whiara o whionga, ele matou tūla whono ko ele a media council lena e tā wani, o la e painda ele malo. O le tūlanga vai le aka. Painda ele malo. O le ala le tiutel malo e taunu whai. Ia, how soon le ko ke funding ai ka ko media council. Ele ai mase kou kalsanga ngā me whando o kou. E kakal mo sa. Ma koa makau kia ko whiko koa ere whain ko media council. A whai o tūlanga le nā. O le ala mea tū wai. If you need help, that's why the law was designed. A ngau whaopopo mai ma le painti. E ale ua korsu kausanga o whaile me leima se me kasi o whakua. Ia, vaai. Tatou tala no mama. A whaito te whinanga le mana o mia le soasani le malo i le whaingo a launi e o tauto te refi whainga luenga fuapa a kou foko. Whaifa le mailo le kusi le kapeneta. E soasani tūlanga masani. E peo isi pōta le malo le whai. Ai so kiro po sa lau ka le painti. So kiro po sa lau sa ngonga le painti malo. Al tu la fono le vai. Na design mo o tau. Na whai mo o tau. Ia nei mai lau se furu kausang. Rua versu 5. I remember that law. Ngā makua i vā o i fo ilo kou lema ngā o i whai kura fongo ni. E le o mo whai kura fongo. A le fo kongo fongo rise me o whai. A le vo lau ko so sofa mai e kaunga pain le malo. O ringa la ko la fula le malo ko e fando o ko me ko ke fongo. E so lau pule ko mkau. Ai whaingo whi. E re se me whainta. O mai le leile a wala ko kio mai kako whafsanga i le lei. Kako klauli o le mele o muna o mia so soani le mele. La me tu wai. Ia, tu tasi la fisi. Talo fai. Ua o mai le tusi. Ai vai foi oto. E le tasi sala popotonga ua afia le mele. O lau wha malu rua le fai. Maali lie. Nau le walo masi nal tato paketi le tu. E le umar fai aso le li. Kua la kungi avre mulen le kau mole aku in makana monga. O fatu ono sai. A fai wa maua lau tupe ono sai. O isi fala popotonga le skupe. Ai ono sai. O le FAO. O isi taunas. O isi tangata su e mali tupe mo o tau. Ai, yes. Wa o mai le e kele ngai fala konga ia. Ano? Ia, tano fiona ga loa. E toi kia tuli loa te lava le mata upu le bilateral relation le ma New Zealand. Le la au mai e leo leo e fai review on tanga le leo tanga. Ia pere o ma fai ona fia tuai ma se tulanga fo ilea e ava toi fo il tato leo e a o mai i o il malo New Zealand la o fiona. Ma fa O le brief le na matutara noa nafi ma le komsina New Zealand. E whāwaenga le wa mai. The prosecution, investigation, o le training, ia ma le legal. O waenga na e wha le ua tau me e tau.
o vaenga na e whālela mai a mata i le pai le tole. O vaenga pito sili nan tato mana mia. Investigation, prosecution, training. Mai o mutua i o vivia la. Ianuali, mai ele wha so soani la New Zealand mo tato. La ua lava le pekapa Australia le tato ta vale ma le tele o mea. A le ano whale o mtanga ua taun tato tilo le vai. Ia. Ua makuai uma ku whakasi whakaape koe ku whakasi fo. O le mata i tū po le asa o lava le me taun whai. Mo le tātou atunu ula i titi. No tō lorso la anga le naru. E le i tutu nei leo leo le whalpui pui nta upulea. So, mo le teimire nei. E mana mia pea i lauwa ai i le iwa vai aso le na tūla i mail tātou whai ngā mano. O te loe mana o mia le whalpui pui le soani alo fiso leo leo. We can't leave them alone. Na na pār so la anga nā wala au mai a pia e watu. So, mo teimire nei, tātou woa i tu whatasi se i mā losi le rei whalpui pui. Tātou wanga i lorei po tala me rehabilitation, corrections, fea ngai a ngai le whamasinonga, e a matele i lore tu lango le whale ati. E mo le teimire nei, ia, e tāti ona sa i po fea lava i le malu soson ia. Ia, ona leo wala ini si fsiri sa whapeto te fsiri mai tu lango le whawhita uri tele le whalau whasaina. Ui o lea, o te mana o e tele ni tō fsiri tu lango le nā. Ai o tō. It's a serious problem in Samoa. I o tō mata i tū mena nā. Lea o tātou pepese nei mo tātou bebesi i lunga o tō wa ia tatau, i mal tū linga o tō ma mena. Ai ti ia ile ano fale o me tatau ni su e. Ai mai se lal tū langa lea o le whamoe moe lea o le mele pisai nei tala se ave. O le nabili mai nei le stangata i te au whtau ma nei al sau no ngatu le epa. O le ua totongi le kāpeneta o lo pili na aveia urfalma. E se lea upu. E le ai se sene tasi le malo na aveia urma ile no orwai. Mai lei foi so fa moe e to e faise reimbursement le malo. Auto si sila o toi fa mtalanga ni e. E o tu wai wo mana pasi e kāpeneta. Wa totongi o mal kāpeneta le ko yikira kala kalua se la wa ferengo orwai. I lea le ino fai atu. E ese le maftia tu langa lea. Danga o tala nei le alu teimi nei. Tala le whaavaea, tala le sao. Ese lo viva longo tu wola e lu i tala lea. Po le alme mafua i pea o na ngangana i tui ngatu langa lea. O le tua i foina. E a matele e lola fe ese. Wa le koe fe kaka e pepelo sori. Wa makwalu le whakua. Ia le kau whasa o sao ngila observai. Ia, a le ko kalsanga me whamanga. O we tumu le loto whamanga lo. E a kako walwalu e pa whapea. E kako kirkiro lava pe e se tūlanga i lo ai o mai tūlanga tāla whengai. Tala noam tā upu mo le alwalu. Luma ui o lea, ia. O rile ngang whaftail tato au tu stala. Ka leo ngosone. Ang whaftai o no loto wafi o mai mtala mai au ni aso. Ia whaftai po i mo whafsiri ma me umo tuina mai. Ia tato avele yuta. Whamai le tua po fuanga umo mo le baso fau e me se foi tau pulenga o le tato pao wino le tato taranoanga. Ia tato whilo i foi le baso fau tulanga umalava. Asolo le tato ngalwenga mo iluma amulnei tula mo li whaftai tele. Sa mo malau mai mo mai. Ile ne yaso whaftai. Le tapo i mai o le wei malmanuia wha a fufuanga e me se foi whatal tanonga sa whenga iai ma le tato wale si whasalalau. Manuia fufuanga uma tol wha ingol nei vai aso ia manuia foi fufuanga mo le vai aso fau wha soi foi ia mai manuia. Poi loe ma fai ona whaongara o Q7 e fai ma te pause moro whare mōmua. A fai foi o Yeso mō kesi e ma fai ona tato sosoina o nisi a wala i whare tupe esese a tonu e whetau i ma le tūlanga o roolanga timi nei.
On mata o nanga i Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first-time buyers and refinances. Walau mai au Sam i le oruatasi o valutasi toluiva, valutasi, pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. I feel lower so sad. Omega Ka, Diana knowing more. Omega Ka, Sagaleta Umofie. Omega Ka, Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Kebetis Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega Ka, Umalole Kesile Omega Ka. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o sosingasngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa foma i mangele i taftafane o le McDonald, a manrewa i taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Uh-oh, MEOK with 30 ground, let's go. Yes, you can. You call me a girl. Yes, I can. We can roll down the street if you want to, lady. 'Cause you're my baby. My baby. Yeah, Buffalo, what's out? Sa umo fo fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falo sa upu mai ya we hani ba imau ba futsanga ba fana be anale ai le fili Time again, you're gonna leave me.
yo sina Pele e apule oe ila feelinga Atawia ina ia manuia lau tau mafainga Aile mafaina alo atunai o folinga Te masalo wa emusu yata ita Watau o ukuva pesi tinyu sila Taulemu lo ufatu ia ufainga Surfo ya e malolo i lo aina Surfo ya e malolo i lo aina Mommy, she a freak, I know that. Mommy puffin' weak, I know that. She wanna have a Rolex and she wanna drive a big Lexus. I suppose that I gotta buy her anything she want. But you need love too, right? So I get it done.
tali o te no fo ai male fifia se aso ai whaatasi o te le toi mana se yo o se aso nei to e suia o lo fina ngalo alo fa mai nei ua umalo masalo salo ai whai mai nei you love me today I find my name. You love me today. Awa iti tau mamau, ina ne isilo pau. I know for my you utalani, ni sopo o si manuvale, tele pia mana oni me atinga pe afai ai to e uma ilo sha nei tu fa po e vangai le fa atofa. I find my name, you love me today. I find my name. You love me today. Apa uso ulanguna, ay mauma wa yo se ulang. Pe afaya utalinga, jatali iso alofa. Utili tui mana use yo otaya o alofa mai ne ilusa umama o awa otalinga o le fili o lo tafafao. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today. I find my name, you love me. Mayata Ata Olau Tala Tala Faapa Olo Aya Umala Upaanga Aoma Eva Ile Fanga Ilunga Ole Matafanga Fati, papa mai ngaru Aho, volasia, semana tu Ia te oele pele ilo une fatu Ta umaya So alofa, mo ita ai etele yalu Mata wa matiki yo uluma Etamo mai fusi atu ita E sulu mai fo ilau mama ilo une lima Ma etangi Lo alofa mo itai le fa aluaina
sa ili ifetu Emoni mauna la wani amanu I alestami seitani ma No uaru e pope oya O mo ona ono wama Ia liwa oe mafua matana E aro oe timau ino uangana Sa ili ifetu Emoni mauna la wani amanu I alestami seitani ma No uaru e pope oya O mo ona ono wangana Ia liwa oe mafua matana E aro oe timau ino uangana Manulele ea se ifa alimai Lata mele morie Tapifa alomo iai Esenea afaikata Olea lopa me auma Ima ataua loa lopa eleliua Sa ili ifetu Emoni mauna la wani amanu I alexani setani ma Loku au e pope oyai O mo ona ono wana Ia liwa oe mafua matau E aro oe timau ino uangana Manulele ea se ifa alimai Lata pele morie Tapifa alomo iai Esenea afaikata Olea lopa pe auma Ima ataua loa lopa eleliua Manulele ea se ifa alimai Lata pele morie Tapifa alomo iai Esenea afaikata Olea lopa pe auma Ima ataua loa lopa eleliua Ima ataua loa lopa eleliua
se ingo foi lalo seki mai au fika ke leiloa pulane mea kupurka mafupanga ia lai kangi la e fatfea fai mai sau kala uange ingo kole la ku mau pelo fika awe ke fa alo solo ingisi kala fe me kangaka ku mai siava mo please kasi amo ika ma o fa ali kulele winga mo ia lo fa seki mai au fika ke leiloa pulane mea kupurka mafupanga ia lai kangi la e fatfea fai mai sau kala auange ingo kole la ku mau pelo wika awe ke fa alo solo ingisi kala fe me kangaka ku mai siava mo please kasi amo ika ma o fa ali kulele winga mo ia lo fa on the phone. Honesty, baby, when you talk makes me whole. When you laugh, makes me feel alright. Every single word you say can't be denied. I wish you feel the way I feel for you. Open up your heart and lead me through. Kept on waiting, hope that my dreams came true. My love was meant for you.
my hand, never let go. Frida, you're the only name I love to call. Hold me, girl, keep me warm. Begging you, please, baby, keep me, never let go. Whenever I feel down, you're always there. Cheer me up and let me know that you do care. Makes me laugh, makes me feel close to you. Wish that you can see my heart so that you'll understand. I wish you feel the way I feel for you. Open up your heart and lead me through. Keep on waiting, hope that my dreams came true. My love was meant for you. Take my hand, never let go. Frida, you're the only name I love to call. Hold me, girl, keep me warm. Begging you, please, baby, keep me, never let go. Take my hand, never let go. Frida, you're the only name I love to call. Hold me, girl, keep me warm. Begging you, please, baby, keep me, never let go. A Faiva umala de tau sanga tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala digisal se avanoa I teo no manu malo ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe sile atu foi I le mai cash o le tu ainga I Samoa. O le mawale o le avanoa I le se I le anso mua o te sema ma le se I munumuli le anso 5 Januari. E ma whaifoi o le e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu tala New Zealand po le tolu se tala Australia pe silia te foi molo ainga I Samoa e ia inga o le nei whabitoa marui e tele a so fia I ainga umo Samoa. Po I loe ma whai ona whao ngārau kiwiseva e whai ma te pause moro whale mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e ma whai ona tato suesueina o nisi a wala I whale tupe esese a tonu e whetau I tūlanga o roolanga timi nei. On mata o nanga I Supreme Mortgages, mato tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Para o mai au Sam I le oruatasi o valutasi toruiva, valutasi, pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to atorse folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa I le sei e manmanawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le luaiva o Roscommon Road Weary, po o le Faiva East Street Papakuda, Beverly mai I le oiva Iva Faivalu tasi lua toluiva. Le Oceanic Cars. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Famba
DJ.